arakuire ari thiini wa mwathani ninguririkana kinya arwara he hindi okire kanitha-ini akiuga we ndaroima kanitha guikara kuu akiuga kuu nikuo kwina uhoni uria mwega kiuma thibitari handu ha guthi nyumba akanyue ndawa huruke agioka kanitha-ini na ndawa akiuga guikara kuu. Bwana asifiwe. Ni muthuri urendete uhoro wa Ngai na njira nene muno, na Ngai witu ni mwega na ni mwagiriru mahinda mothe, nikio tuwe guku tutiringiconoka kana tuigue thoni kiuga ati arari murumiriri wa Kristo yake na Bwana asifiwe. Praise God. Na nĩ twakena mũno nĩ ũndũ ũguo mwatũnyita ũgeni gũkũ, tũgwĩtĩkia nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe nĩ tondũ ithuothe tũhoyaga Ngai ũmwe, twĩtĩkĩtie Ngai ũmwe, ithuothe twĩtĩtwo nĩ Mwathani thĩinĩ wa wĩra wake. Bwana asifiwe. Koguo ingĩmũhoya mũthenya wa ũmũthĩ mũhingũre ngoro cianyu na mũhingũre matũ manyu na mũhingũre meciria manyu nigetha mwĩtĩkĩre kũigua kuma kwĩ Mwathani, nigetha tũkĩte haha nĩ ũndũ wa ũndũ nĩ tondũ mũthuri ũyũ nĩ atwĩtĩte nigetha tũke tũrĩanĩre metha ĩmwe nake mũthenya wa mũico. Bwana asifiwe. Koguo kiugo kĩrĩa gĩkũhunjio gũkũ nĩ ithuĩ tũgũkorwo tũkĩihũrĩrwo nĩ Mwathani nĩ tondũ mũthuri ũyũ thaa ici ndangĩigua kiugo, no ithuĩ twĩna matũ nĩ ithuĩ tũkũigua. Koguo kiugo kĩrĩa gĩkũhunjio tũtikone nĩwe ũrerwo, no tũmenye nĩ ithuĩ na nĩ ithuĩ tũrarĩrio nĩ Mwathani. Bwana asifiwe. Nĩ andũ aingĩ mũno haha matanjũĩ, no nĩ mwamenya mũthenya wa ũmũthĩ, ithe tiguo? Koguo na kiugo kĩrĩa gĩgũka gĩ kĩerũ gĩtuĩke gĩa kũguna ngoro citũ. Kũndũ ũcio ngũkinyia hau na Mwathani amũrathime na amwĩke wega. Tumuhũrĩre karũhĩ kega. Ĩni mũndũ ũcio ũngĩ ũkũrũmĩrĩra wa gũtwarĩria etagwo Sister Alice, arũmĩrĩrwo nĩ Sam, mũtongoria wa yuthi. Tũramarehe maria nigetha muone ararĩ kũndũ aroĩkaine. Acio mararia on behalf of the church. Noria mamo tumuhũrĩre rũhĩ. Mwathani agocwo rĩngĩ Ngai tũgethanie cia rĩera-inĩ. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe, ndĩ mũhonoku na nĩ nyenda Jesũ. Hamarĩtwa njĩtagwo Alice wa Ngui wa Karanja. Toguo twaigua ndina ciugo nyingĩ ingĩhota kuga cia kuga ũhoro wa mũthuri ũyũ, nĩ tondũ nĩ mũthuri tũrendete na nĩ akoretwo mũciari ona harĩ ithuĩ, nĩ akoretwo arĩ na motaro ciugo cia gũtũtara ta mũciari ona arĩ chairman witũ wa kanitha. Koguo ndirĩ na maũndũ maingĩ ingĩgeria kuga nĩ tondũ no njage ciugo cia kũmũgana kuga, nĩ tondũ tũtingĩhota kũmũgana hacaidi ũguo. Na nĩ tũkenete nĩ gũtũnyita ũgeni ũguo mwatũnyita, nĩ twaigua tũrĩ andũ akenu na Ngai wa muoyo aromũrathima. Mũthuri ũyũ nĩ tũramwendete mũno, ciugo atũtigĩire rĩrĩa twĩrĩgaine nake nigetha ainũke, atwĩrire twendane. Koguo harĩ ũndũ aratigire atwĩra na nĩ homework aratigire ya wendo. Koguo twĩta kanitha na inyuĩ mwĩta family aratigire atwĩra twendanage. Koguo wendo ũkorwo wĩ mũingĩ thĩinĩ witũ na Ngai wa muoyo aromwĩka wega. Egio nĩ wacigo njuhĩ, tũmũhũrĩre rũhĩ. Brother Sam ndiũĩ ha, o nĩ okĩte, tũmũhũrĩre rũhĩ. Ũyũ nĩ arĩ ũrũme na nĩ mwanake mũhonoku mwega. Amen. Hau hangĩ tũkũrũmĩrĩrwo nĩ andũ a Kayore, mũthuri ũretwo Kahiga. Mwathani agocwo. Niĩ mwaigua nĩ niĩ njĩtagwo Sami, youth chairman, na ndoka hana ta mũndũ ta ndĩ wa gũkũ, tondũ gĩtĩo kĩrĩa hete mũthuri ũyũ ndingĩetĩkĩra gũcererwo atĩ ingĩthiĩ gwĩciria change nyũmba. Ndona aca reke ndeng'ere ũguo ndariĩ. Njuge maũndũ maingĩ ndĩraririkana twĩ keca ya yuthi nĩ okaga na agatwarĩria. In fact nĩ atũhete mĩradi mĩingĩ mũno na agĩtwĩra twĩ kĩndũ kĩmwe gũtirĩ ũndũ ũgatũrema. Twanyitana twĩ ta yuthi
gutire kindu tugafail muturire-ini ni atu advice business agatu advice maundu ma kanitha nginya kiugo ari mundu mwega na Ngai aromuiga handu hega mwathani amurathime Ruhe rwega thengio aria ciothe marĩtie nĩ ũndũ wa ciugo icio nguhĩ ndĩrenda gũkaribisha mũthuri ũcio ũretwo Kahiga wa Kayore aria hanini ũrĩa oĩ mũthuri ũcio. Welcome sana mzee. Hakwa njĩtagwo Clement Karaya wa Nyingĩ. Kahiga nĩ gũtuo ndatuirwo nĩ ũndũ wa ũteti, no hakwa mũthuri ũgwĩtwo Kiarie ndamumenyire nĩ ũndũ wa Dedan Kimathi Foundation, ngĩmũhe mathĩna makwa na ndwarire he mũthuri ũyũ Reverend Dora. Ũguo Dora nĩ baba na nĩ mũrũ wa maitũ na nĩ baba ũyũ ũkuĩte. Rĩrĩa ndaiguire nĩ Dora watũma pastor njũke njario rĩrĩa ndarwarire kũgũrũ nderwo ndawa ndareirwo gwa mũthuri ũyũ Tohithia Kiarie, kwĩ nyũmba twakagĩrwo njakĩrwo njikare gwake, tũkĩrega ngĩrwo njikare nyũmba ĩrĩ hau nĩyo tũraraga nake hau na ndwari yake no nĩ njũĩ na nĩ ndatũmanire etwo arĩ baba na nĩ arĩ mũthuri wa rika rĩakwa kana mũkũrũ kũ. Ũguo hakwa ũrĩa ngwaria haha ngwaria mũthuri ũcio ararĩ wa bata na ararĩ ndungata ya Ngai na nĩ ũrandonyetikania kũnyita na gũthoma ũtukũ kũnyonia ũrĩa niĩ njagĩrĩirwo gũikara na kũrwo kũhonete mũthee ona nyona na kĩratwa maka. Nĩ kweli bwana Reverend nĩ ngerete nĩwe Reverend gũtũmana nĩ gĩkuũ kĩa mũthuri ũyũ, na nĩ ndĩrakenire nĩ kuona andũ arĩa maumĩte kanitha-inĩ wa Reverend kĩbete nĩ ndĩrakuona rĩu tũkĩte kũhurũkia mũthuri ũyũ na ndĩraugirwo nĩ itarĩ kĩndũ ngũtũra gwake nginya ngona mũthee nĩ ndutĩte wĩra na ũnjoke na ũhoere ngĩe na kanya kau. Rĩu hakwa nĩ ndĩronire mũirĩtu wake nĩ ngũkwĩra pastor nĩ anyonetie he mwanake wĩtagwo Gathirimũ. Gathirimũ ekũ? Gathirimũ na Wanjikũ nĩ marokire na ndĩraikara nao gwakwa kwa mũthee tondũ nokuo ndaraga. Nĩ ngwenda kuona Kĩmani na Njenga na macoke moke maikare na pastor. Reverend nĩwe gĩtugĩ gitũ na ndĩ ithe wao tondũ nĩ ndaikara na mũthee angĩgakinya kũhurũka kwĩ kaũndũ araugĩte nĩ ndauga nĩ thengiũ na ndĩ haha kũnyitĩrĩra kanitha na ndĩnyitĩrĩre na andũ a Kayore ugai nĩ thengiũ. Mũndũ wa Kayore ũgũkĩte basi twĩna kĩrathimo. Thengio mũno na mũthuri ũcio kũgĩa ũcamba wa kũrũgama mbere ya andũ kwaria. Ũcio ũngĩ tũgwĩta nĩ cũcũ Gĩtaũ no kwaria ũhoro mũnini wĩgiĩ mũthuri ũyũ. Cũcũ Gĩtaũ nĩ tũmũhũrĩre ũrĩa ũcamba mũhũrĩrei makobi oke nginya haha. Ũrĩa ũngĩ ũgũcoka nĩ mũndũ wa family ũretwo Kang'ethe. Mũrĩega ciana cia Ngai, mũrĩega rĩngĩ. Ngwambĩrĩra na marĩtwa, ha marĩtwa njĩtagwo Sera Mĩrĩ Nyambura kana nyina wa Gĩtaũ ũguo aigua ndetwo. Nĩ kwaria ũhoro wa mũthuri ũyũ ti ithe wa Njenga, nĩ tũtũrĩte nake mũno mũrĩmo wa Soweto nĩgetha tũcoke tũke rĩu gũkũ tũrĩ. Na kuma rĩrĩa nderirwo nĩ athiĩ rĩ ndirĩ ndatĩra kũu mũthenya ona ũmwe, ngoragwo ndĩkuo hĩndĩ ciothe nginya mũthuri ũyũ nĩ mũthuri ũrendete ũhoro wa Ngai mũno na tũrathomaga nake kwa pastor witũ. Rĩu rĩ ona ndiokuona rĩu no mũthuri ũyũ rĩ
nä arataraga andå må no mataro magå kinyå andå kwanja mbeå njethä kå matara må no na kå makinyå na kiugo kä a Ngai na nä ndä rakenaga må no rä rä a gwä ka å guo akorwo nä atumia akå rå tå thiä te ihoya nake tå rakorwo twä gakurubuka atumia akå rå na athuri akå rå nä tå raraga kanitha-inä tå kä hoya nä tå raimaga hau tå gathiä nginya kä rä ma-inä må thenya rä rä a twä na bata tå kwenda å thiä na mbere akorwo nä å ndå hingä kä te å kahingå ka tå gathiä na mbere nä ndirä å ndå ingiugaga må thuri å tondå nä ndä mwä matukå maingä kuma må rä ma å rä a nginya må rä ma å yå nginya mahinda maya tå tiga ciana ciake rä amwe nä ndä rakä monire no må tumia wake tå ramuonire kanitha-inä na nä ndarå gamaga nake må no igå rå rä a ihoya na ngera Ngai amå ririkane na aririkane bamĩrĩ yake na ngakena nä å ndå nä twoka gå kå ona nä oigä te no tå gå ka gå kå na må hunjia witå harä å ndå arä tie no we nä å gå kiuga å rä a arä tie kä mere nä oigä te atä rä rä nä arä rehe andå gå kwa mathä njä re kabå na rä u rä ndiå rä a hegå thiä handå hau no Ngai okire rä u må menye nä atä kå må tigä ra hau ciana cia Ngai na Ngai witå amå rathime na mwä ke wega nä å ndå wa å guo moka nä twakena na ithuä nä gå tå nyita å geni na må rathimwo nä Ngai na mwä kwo maå ndå mega nä Ngai å rä rai cåcå makobi må thuri å cio å ngä aretwo Kang'ethe no wa bamĩrĩ nä ngwenda akuhä rä ria na tå må hå rä re makobi nä getha oke aria on behalf tutimenyerete uguo guku gwitu tumenyerete kuthoma rugano na mucokia wa ngatho no tondu ni tukorereire tu thiini wa undu ucio ri ithe ti wega tuiganire oro uguo kohere thuigaga o undu yaguo na wathie Roma ugwika ki Roma ri twi Roma tutiri miberethi nana twi Roma ni wega kumenya ati thiini wa rugano twitikiritio kwandika sentence ono ko ni magana meri no nigetha ruheane uhoro cio wega no kiari ni ndikimui ihinda iraya tondu ni maitha tugiciarirwo itura rimwe Karuri gitu gwakire kuria nao magagikorwo o mari na riu ni tukoretwo tugitwaranite nake wega ndiri ndakiona akiri na kaundu ge gutuma ati muriganwo ni mugakiurania ciuria igiri ithatu mugakiona njira noguo kihoto kihana kindu kiega kumenya ni ati angikorwo ni ukwenda gutuika mundu wa bata ambiriria gwithondeka kumagia o kianjo nigetha urire waku ugakiganwo maundu mega ni kuri mundu uganagwo muno wetagwo Judasi no maundu mariekire ni maundu matari na gitumi kiega mwathani akumio thiini wa undu o wothe itikira ciugo ciaku cia muico igakorwo ikiario ciugo njega tondu kindu kiu gigakorwo gikiario kiega gigakorwo ari mbegu urahanda thiini wa andu ni ndathire handu Mwea guthika muthuri umwe twagithomaga nake no ngira andu acio ni wega njarie ma tondu muthuri uyu ni muthuri ukoretwo kanitha-ini twi nake no ni andu aria makoragwo na roho wa kuhurithania andu a kanitha ngiari uguo Mwea tondu ni uhoro wa ma ahurithanitie andu a kanitha magacoka agakua agatiga andu matiga mathogothana tondu anyita uria nocio akamahurithania agakimera mutungatiri aroiga turecara aroiga secretary aroiga muini mng'ani aroiga akahurithania andu riu agakihana ta atigirwe wika mukirore riria twathie kanitha thie kanitha nigetha ukagaya muoyo thie kanitha nigetha wike maundu mega ukonekana iguru Johana akiuria andu aria nia ni aria mathambitie nguo ciao na thakame ya gaturume mwathani akumio ti aria mathambitie na tuci na ti aria mathambitie na omo ti aria mathambitie na nyamukano ti aria mathambitie na njuku
nĩ arĩa mathambĩtie nguo ciao na thakame ya gatũrũme. Mwathani akumio. Ambĩrĩria gwĩthamba, ti ũke rũĩ harĩa, nĩ wambĩrĩria gwĩthamba maũndũ maku itũũra-inĩ, wĩthambe kanitha, wĩthambe bũrũri-inĩ. Ta rĩu kwĩna maũndũ maimĩrĩte ma campaign, menyerera matigakũhake gĩko, menyerera ngoro yaku, tondũ twakinya igũrũ mũndũ akorio ũtheru na ũthingu, wĩhokeku, ũhoro ũrĩa wa ma. Macio nĩmo maũndũ marĩa ũkorio, no ndũkorio ũraregire gũthura nĩkĩ, ona ndũkorio ũhoro wa mũtungatĩri. Mwathani akumio. Rũmĩrĩra maũndũ maku wega. Rĩrĩa Kiarie ndĩmũĩ mũndũ ũrarũmĩrĩra maũndũ make na ma mũciĩ, ndĩmũĩ mũndũ ũtarĩ na maũndũ maingĩ. Rĩu we angĩkorwo nĩ ũkwenda gũkorwo na maũndũ maingĩ, nĩwe ũkorio kĩũria kĩu. Rekei tũikare na thayũ itũũra rĩrĩ ritũ, mũndũ ategũthombotha ũrĩa ũngĩ, mũndũ ategũkĩrĩra ũrĩa ũngĩ, mũndũ ategũcambĩrĩria ũrĩa ũngĩ. Ikara na thayũ na njĩra njega. Ũguo niĩ nĩguo hotaga kũ-advise andũ, nĩgetha rĩrĩa ũgathiĩ andũ makoigaga mũndũ ũyũ nĩ athiĩte na thayũ, no matikoigage atĩrĩrĩ, reke athiĩ, ona Ngai nĩ mwega, tondũ wĩra ũrĩa warutwo nĩ Ngai nĩ wĩra wa magegania, tondũ nĩ hĩndĩ tũkũgĩa na thayũ. Reke andũ makorwo na thayũ wĩ muoyo, na andũ makorwo na thayũ ona ũthiĩte. Jesu amũrathime. Ũrĩrai mũthuri ũcio rũhĩ, tondũ araria ũrĩa kũrĩ. Kũgĩa na athuri marari, ũngĩigua mũthuri akĩaria kaũndũ, aragia kaũndũ keho na kaũndũ gegũka. Ũguo nĩ wega kũmũthikĩrĩria na kũnyita ciugo iria auga wega. Good. Ngwenda kukaribisha mwaria wa thirikari, no akorwo cifo kana akorwo mzee wa nyumba 10. Eho okorwo eho ndaga kũmatambũra tondũ nĩo makĩroraga itũũra tũikaraga na thayũ, tondũ gwakĩgĩa thĩna nĩo tũteng'eragĩra. Nĩ wega ona handũ ta haha magatambũrwo, tondũ nĩ mũndũ wa bata, nĩwe ũmenyaga ng'ombe ya ng'ania gũthire kaũndũ kana kwĩna haranio cia mĩgũnda, maũndũ macio nĩ andũ a bata. Eho mũthuri wa itũũra kana wa nyumba 10 kana cifo. Angĩkorwo hatirĩ, nĩ ngũhe kanitha, ngũhe mũndũ ũretwo kanitha, ũretwo mũndũ ũciaria on behalf ya kanitha ũretwo GRC Rwai, na nĩ Pastor Moses. Hakuhĩ. Karibu sana mzee. Karibu, tumuhũrĩre makofi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Kefa Moses, ni mchungaji wa kanisa la GRC. GRC ni Gospel Revival Center ya Ruai. Tumetumwa na kanisa kwa sababu Kiarie ni mmoja wetu kanisani, mama ambaye tunampenda na pia ni kiongozi. Kwetu kumefanyika watu wamekufa wawili na ni wa baba. Baba Ani amekufa na pia baba yake Emily Sayo amekufa. Kwa hivyo tuko na misiba 2. Na tunawakilisha kanisa hilo kwa chini ya mafuta ya mchungaji Reverend Emmanuel Sekento ambaye ametutuma tuweze kumpanguza machozi ama kuja kumuona Ann. Sasa mpango ule tuko nao ni ya kwamba tumesema pole kwa baba yetu ambaye ametuacha, na tunajua kwamba Mungu atamweka mahali pema. Tuliposikia ugonjwa wa mzee, kanisa lote liingia katika maombi na tukaomba sana kwa sababu tunampenda Ann. Tukaomba sana Mungu aweze kumponya, lakini
ilimpendeza Mungu apumzishe papa yetu, na kwa vile amepumzisha, tumesema pole sana kwa familia na pia kwa kanisa la mzee, na tunajua kwamba Mungu Yesu Kristo atawafariji. Tumekuja na wenzangu ambao hawataweza kuzungumza, wako hapa. Ya mnaitwa mkakuje wave. Kujeni kama mmeitwa. Njoni mkaonekane. Kwa hivyo mimi kama mchungaji naweza kusema kwamba mauti inakuja. Na wakati mauti inakuja bila kubisha hodi. Mauti ni jambo ambalo ni sehemu ya maisha yetu. Na tukiwa tumeketi hivi ama tumesimama ama tunahudhuria mazishi ya mzee, tujue ya kwamba Mungu anaweza kutuita wakati wote. Kwa hivyo jambo muhimu ni ya kwamba tujitayarishe. Hawa ndio tumekuja nao. Huyu pia ni mchungaji mwenzangu, jina lake ni Pastor Joseph Muturi, na mkaweka pale Eva Muturi. Na pia tumekuja na Rahab, Bwana asifiwe, na Ani ni wetu, na tumekuja pia na Josephine Mwangi ambaye ni mama Muturi. Tumesema sote asante na Mungu awalinde, Mungu awabariki. Thank you. Mchungaji kaa hapa. Amen. Tuwapigie makofi mazuri. Kupata mchungaji ni jambo la baraka. Amen. Kabla sija pea yule atatusomea theology ama hadithi yake, kuna mtu nimesikia anataka kuongea, anaitwa Sam. Nitamkaribisha hapa na aongee kwa kifupi. Sam, karibu. Tumpigie makofi. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Thayo wa Yesu uroka. Pastor, thegio ni ndu akwe kameke gaka. Ti kaundu ge kawaida hihi ateti kuheo kamweke ga kwaria mathiko-ini, no ni gucokia ngatho. Hamarĩtwa makwa ni Benard Chege wa Bogwa, nditagwo Sam, na kana Ben Photo kũringana na ũrĩa andũ manjũĩ, na nyumĩte itũra rĩa kũrĩa Kĩamba, itũra rĩrĩ rĩa Njoro. Pastor ndirĩ mũgeni, barabara ĩno ndanagerera maita maingĩ mũno, ngiuma na gũkũ Njoro twakĩrĩa harĩa mĩoyo-inĩ twoka twambatĩte ũguo, koguo itũra rĩrĩ ndirĩ mũgeni. Nyambe njoe kamweke gaka ndehe pole ciakwa kwĩ famĩlĩ ĩno andũ amwe nĩ tũwaine, koguo ti andũ ageni kũrĩ niĩ, na ndĩmwĩre pole nĩ gũtigwo nĩ mũthuri ũyũ. Nĩ njũĩ mahinda-inĩ maya nĩ mũkoretwo mwĩna wakati mgumu mũkĩomboleza gĩkuũ gĩake, no ĩndĩ nĩ tũrahoya Ngai wa muoyo athiĩ na mbere kũmũhe thayũ na kũmũmĩrĩria, na kĩrĩa njĩraga andũ hĩndĩ ya gũkuĩtwo, ũndũ ũrĩa wĩho nĩ gwĩtĩkĩra mũndũ ũcio nĩ athiĩ, mũgetĩkĩra kũmũrekia, tondũ rũrũ nĩruo rwendo rwa mũndũ wothe wĩ haha. Gũkua no mũhaka tũgakua, no kĩrĩa tũtakorwo tũkĩmenya nĩ mathaa kana mũthenya kana ndagĩka ĩrĩa ũkahurũka. Koguo nĩ njĩraga andũ tũgaikara twĩharĩirie hĩndĩ ĩyo ũndũ ta ũyũ woka, tuoka haha ũkamenya onawe mũthenya ũmwe wa mũthenya no ũgakoma ta mũndũ ũcio ũhurũkĩte. Koguo tũgaikara twĩharĩirie tũkĩraga Ngai, tũgĩkagĩra Mwathani agerie gũtuohera mahĩtia maitũ marĩa twĩkaga o mũthenya me ma kuona, me ma gwĩciria ona kana gwĩka, tũgaikara tũkĩhoyaga mũhera. Njuge Ngai wa muoyo mũrathime na athiĩ na mbere kũmũhe hinya na athiĩ na mbere kũmũmenyerera. Rĩngĩ na rĩngĩ wega kũgwetwo kaũndũ kanini, njuge atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ wa andũ arĩa a gũkũ ndĩnyihĩtie mũno ndũgamĩte haha. Nĩ ndĩarũgama gĩtĩ kĩa MCA na ndũgamĩte gĩtĩ kĩa MCA Karuri Ward. Nĩ njũĩ ndĩrona andũ aingĩ mũno twaina haha, we itahotete gũkinyĩra, ndũgamĩte haha mathiko-inĩ ma mũthuri ũyũ, ndĩnyihĩtie ndĩ mbere ya Ngai, ndĩrakũhoya ũkahe kura yaku mweri 9 mweri wa 8. Rũri rwakwa nĩ mũbira wa tũthakaga wa magũrũ, ũngĩkariganĩrwo nĩ rĩtwa Benard Chege no rĩ rũri rwa mũbira. Niĩ nĩ njũĩ nĩ ngũhota kũmũrutĩra wĩra kũringana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ona nĩ tũkageria ũrĩa twakĩnina karĩma karĩa ke harĩa. Ndikwaria maũndũ maingĩ tondũ tũkĩte gũthikana ũmũthĩ.
mwatua guthi muthi na ega na Ngai wa muoyo mũrathime. Thengiũ pastor rĩngĩ nĩ kũhe kamweke gaka na Ngai wa muoyo mũrathime. Asante sana. Ule wa muthuri ucio makofi ni wega ni ciugo nguhi na ciugo bange na undu utarate ihinda ndirenda aria mena rugano tondu ni ngwita muthuri uria rathoma rugano aretwo Stephen Waweru hau hangi he gucokwo ni uria rathoma theology aretwo Tabitha. Aria mena rugano no nengere andu aigana ona maguteithie kugaya to wi wika ni uguikara muno akohe na mundu ungi munini unengere andu ta atatu magane nigetha amwe mahote gukinya mwena uyu na mwena ucio nigetha tugita ucio retwo Stephen Waweru no anjie gukuhiriria haha turi. Stephen Waweru muthomi wa rugano yes ni thina mbere kuheana. Stephen Waweru ni akuhiriria haha. Thengio nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo ho na kwĩrutĩra. Tũmũhũrĩre makofi. Karibu sana Waweru. Na niĩ ũcio ndaigua moigua ndetwo Stephen Waweru, macio nĩmo marĩtwa makwa na nĩ ngũthoma rũgano. Rũgano rwa mũtigairĩ John Kiarie Kang'Ethe. Gũciarwo. Mũtigairĩ John Kiarie aciarĩirwo itũũra-inĩ rĩa Kĩgenyi kana Karũri mwaka-inĩ wa 1945. Nĩ aciari ake atigaire Douglas Kang'Ethe na Njoki Kang'Ethe. Maciarĩirwo na atigaire Kimani, Simon Njenga, Joyce Mũrĩkĩra na Emmanuel Njoroge. Arĩ mwana wa kana. Ũnyinyi wake. Mũtigairĩ mwana mũnini nĩ ateithagia aciari ake mawĩra marĩa marutagwo nĩ ciana cia tũhĩ mahinda-inĩ macio ta kũrĩithia mbũri, kũrĩma na mawĩra mangĩ matiganĩte. Gĩthomo. Mũtigairĩ nĩ ambĩrĩirie gĩthomo mwaka-inĩ wa 1955 na agĩthoma nginya mwaka-inĩ wa 1963 rĩrĩa ekire kĩgerio gĩa Common Entrance. Kũrua. Mwaka-inĩ ũcio nĩguo aruire na rika rĩa wĩyathi. Wĩra. Mũtigairĩ nĩ erutire wĩra wa makanika Ngirogoni na tondũ wa kĩo gĩake nĩ yandĩkirwo nĩ kambuni ya Maso East Africa Nairobi kuma mwaka-inĩ wa 1971 nginya mwaka-inĩ wa 1988. Na thutha ũcio agĩthiĩ na mbere na wĩra wake ũcio wa makanika ũrĩa ararutaga nginya ihinda rĩa kũhurũka gwake. Kũhikania. John nĩ mendanire na mwendwa wake Grace Wanjirũ Kiarie na makĩhikania mwaka-inĩ wa 1973. Nĩ matanahĩirwo na mwana wao wa mbere nĩwe Mercy Njoki na thutha ũcio magĩtanahĩrwo na ciana ingĩ nĩcio Anne Wanjikũ, Douglas Kang'Ethe, David Njenga, Joyce Mũrĩkĩra na David Kimani. Kanitha. Mũtigairĩ nĩ erirĩirie ũhoro mwega wa Ngai agĩthiĩ kanitha-inĩ wa Catholic Liara kũrĩa abatithirio na thutha ũcio nĩ acokire agĩthamĩra kanitha-inĩ wa Crusader for Christ Church Nairobi kũrĩa ararĩ mũrũmĩrĩri mũrũmu nginya ihinda rĩa kũhurũka gwake. Ndwari. Mũtigairĩ nĩ akoretwo ena ũgima mwega wa mwĩrĩ no kũrĩ mweri 30 mweri wa 5 mwaka ũyũ mũtigairĩ nĩ aiguire ũũru na akĩguthũkio thibitarĩ-inĩ wa Kiambu level 5 agĩkoma ihinda rĩa thikũ 2. Kũrĩ mweri 3 mweri wa 6 mwaka ũyũ ta thaa 3 cia rũcinĩ nĩguo ahurũkirio nĩ Mwathani. Arahurũkire ena ũkũrũ wa mĩaka 77. Nĩ atiga mũtumia wake, ciana ciake na ciana cia ciana ciake. Tukiuge atĩa? Nĩ Mwathani waheanire John Kiarie na nowe wacoka
kũiyĩra rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo. Amen. Tũhũrĩre mũthuri ũcio rũhĩ rwega. Ĩni tondũ nĩ atũthomera wega na rũthiomi rwa Gĩkũyũ, na nĩ ndaigua nĩ arathoma wega arũmĩrĩirie. Twĩna tribute ta igĩrĩ. Ya mbere ĩrĩa tũkwambia ĩgũthomwo nĩ mũndũ ũretwo Tabitha. Tabitha nĩ ngwenda akuhĩrĩrie haha nĩgetha oke athome tribute. Tũmũhũrĩre irohĩ agĩũka. Ũcio ũngĩ harĩria ũrĩa ũgũthoma tribute. Ngeithia inyo ndwa mwathani arafu ngeithia tondu ti bai ni tũikairanga guku na ti guku ni guku thi tondu mwathani ndagũtũhe matukũ maingĩ nigetha tũmũgocithagie na tũmũkenagie. Nĩndakena nĩ reverendi ũrĩa waria hau kabere atĩ ararĩ mũthuri wa kanitha no wĩra wake nĩ wa kũhũrithania andũ. Ngakena ndamenya ũrĩa andũ nao marĩ aingĩ na ndeto cia maheni na cia igenyo ndicio ciĩ cama mũno na nĩ cia andũ mathikagĩrĩria. Mwathani arotũteithia gũtigakorwo na mũndũ ũmwe thĩinĩ witũ. Ngũthoma tribute ya mũthuri wakwa. May God rest you in peace till we meet again. It's hard to believe you are no longer here. You have passed to the other side. Though I wish you could be with me. My dear laughing, you are one in a million. You are so caring at the center of our family. Forever will you live on in my heart and mind. As I remember the wonderful words, may God be with you. I will miss you. Be blessed. God bless you. Ndĩrenda gwĩta ũrĩa ũngĩ gũthoma tribute. Warũ ingĩ nĩwe gũthoma tribute ĩyo ĩngĩ. Tũmũhũrĩre makobi agĩũka. Murega. John Kiarie ararĩ guka wakwa. Na nĩngũmũthomera tribute. The Lord saw Glampa getting tired, and he did the best thing ever, whispering, "Come to me and take a rest. You went to be with the Lord too soon. How we wish you were given the time and opportunity to say goodbye. We love to spend time with you, touching your silver hair. No badness compares to one we felt, but we believe that the brightness shining star above heads in our assuring us that you are in a better place. We're glad that you are hold our hands for a while, but we hold you in our hearts forever. Even in death, we were comforted with your presence that surrounded us through the shining of the birds, the rising of the sun, and the falling of the night, till the day that we'll meet again in heaven. May the Lord make you a garden of a peace and glad your soul eternal rest. We will forever miss and cherish you. Thank you. Thank you for your courage. Ũcio ũngĩ ngwenda gwĩta Rucia moke haha marĩ erĩ nĩgetha mathe tribute ndaigua ciuma nĩ ithatũ. Rucia na ũcio moke haha mathome arabu tũgũgĩthoma ya mũico nĩgetha tauma hau tũgũthiĩ tũthiĩte mĩbango-inĩ ya kanitha. Grandpa,
To us, you are a mentor and a role model. Your kindness usually amazed us. You always said, a hand that gives is a hand that receives. Even if you are not that close to us and you didn't spend much time with us, from bottom of our heart, we can tell that you are a loving and caring grandpa. We really admired the fact that you went back to school to study at your old age and became a preacher. We promise we will follow your footsteps and study hard to excel. You have left a void in our hearts that can't be filled, and your loving memories only God who can. Grandpa, may angels welcome you in heaven. We will cherish all your sweet memories and beautiful times we spent together. Rest in peace, Grandpa. Thank you. Kwa sababu watu wa huku wako na courage, hata wale wanasoma tribute. Nataka kumuita Joyce ili akuja asome tribute ya mwisho. Asante. Njitagwo Joyce Murekera wa Kimani. Mr. Kiarie ni baba na nĩ ngũthoma tribute ya ciana ciake ĩrĩa ĩrandĩkirwo nĩ Ann on behalf of the siblings. Dad, when God times come, no one says goodbye. We thank God for giving us a golden moment to be with you. There are so many people who would love to know their fathers, but they don't. But they don't know them nor meet them. We loved you the way you were. Dad, God judges our souls, not our appearance. Lately, we loved and liked your preaching. We shall meet in heaven at the right hand of God Almighty Father. Rest in peace, Dad, till we meet again. Watoto wake wote wamewish dad yao goodbye. Asanteni. Asante sana, tuwapigie makofi. Ndona handu ha aria na tribute ciothe na rugano ni ciathira. Riu turenda kuingira mwena wa kanitha. Na tukiingira mwena wa kanitha, tukwambia na mahoya. Twambia na mahoya tugucoka nyimbo nigetha turore igongona-ini. Rekei tuhoe. Nitugucokeria ngatho Ngai tondu wa kanya gaka watuhe. Ni wega ni rugendo ruru kuma riria muthuri uyu ahurukire. Ni ututeithĩtie kuhingia maundu maria mothe marari mbere na turorete kurikiriria. Ihinda riri Mwathani tukinengera kanitha. Tuhoya hinya waku na hoti waku utwarane hamwe na ithuĩ tondu we wĩ Ngai. Tuhoera family yake umekire hinya, arata umekire hinya, aria kuraihu na gukuhi. Gutwariria, itikira guturuta na witikire gutumiria tondu we wĩ Ngai. Maundu mothe ni moko-ini maku. Ritwa-ini ria Jesu Mwathani witu. Nituga amen na tuhurire Jesu makofi. Ndina mundu wothe arugame, ndina tuine tondu no wega tukainira Ngai handu hothe turi. Ucio ngimuriganitie nake ngukonda na thina mwire arugame tuine na tukuina na ruthiomi rwa Gikuyu nigetha tuiguithanie ithuothe. Aria mekuria ndeithia kwira ucio ukuhiriria hau arugame. Ngai no tutugite na agatuhe maguru, agatuhe maitho, agatuhe moko. Ndenda backup makuhiriria haha ndi. Amen. Na kwa tuheo maiki ingi mwene wega. Aiko nduri na thina wa mwiri kana ni wega kurugama. Na ni wega. Ndenda tukuhura makofi maitu. Tuhure makofi maitu. Nie ningwenda Ngai umenyage, ningenaga muno niwe, tondu nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ndingĩhota gũcokeria wega waku Mwathani, no ndakũhoya tũmare ngwende mũno na ngũigua niĩ nĩ ngwenda
ngwenda ngai umenyage ningenaga muno niwe tondu niunjika wega na ukanyenda uningihota ucokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya tũmage ngwende mũno na niĩ nĩngwenda ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda niĩ nĩngwenda ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda ũningĩhota gũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya tũmage ngwende mũno na irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kũhumba ciothe nowe ũningĩhota gũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya tũmage ngwende mũno na irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kũhumba ciothe nowe ũheaga. Nĩtũikare thĩ na Ngai amũrathime. Ndĩrenda tũingĩre ihinda rĩngĩ rĩa gũkaribisha mũhunjia nĩgetha we no gũtũtwarithia nginya arĩkĩrĩrie igongona harĩa, na ndiendete kũruta wĩra ndĩ wika. Nataka kukaribisha mchungaji ndiye atamwombea, amkaribishe kisha baadaye tutaendelea. Simama mzee. Tuombe. Amen. Wacha tuombe. Tunaelekea katika kusikiliza neno la Bwana, na hili ni neno la uzima. Tunazaliwa na neno, na tunapoenda kuondoka ulimwenguni pia tunaondoka na neno, kwa sababu hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hivyo tuinamishe vichwa vyetu kwa heshima tuweze kuombea mchungaji. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo tunakuja mbele zako kwa ajili ya event ambayo iko hapa, kwa ajili ya mambo ambayo ni ya kuomboleza. Mungu wetu, tunanyenyekea mbele zako kwa sababu wewe ndiwe Mungu. Wewe ndio chanzo cha maisha yetu, na wewe ndio mwisho wa maisha yetu. Tunamkabidhi mchungaji mikononi mwako anaposimama. Atakaponena neno, Mungu haneni kwa aliyeondoka, lakini ananena kwa sisi tulio hai. Tunaomba Mungu tufungue masikio tuweze kusikia neno lako, na hili neno lifanyike uzima katika mioyo yetu. Naomba ya kwamba Baba, atakaponena wasiookolewa wapate kuokolewa, na waliovunjika mioyo Mungu uwatie nguvu, uwakumbatie na kuwapunguza machozi. Tunainama mbele zako kwa sababu hakuna mwingine anayefanana na wewe, na hakuna mwingine aliye na upendo na wewe. Nena kupitia kwa mchungaji, mpaka wa mafuta wako wa Mungu. Tumia kinywa chake na ulimi wake na hata mawazo yake. Sote tunanyenyekea ili uinuliwe. Kwa jina kuu na safi la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Mwadhali ya komio. Nipungie mkono wako kama unaniona. Jikia naguoko guokoro ni uranyona. Msalimie mwenzako aliyo karibu. Gethi ucio ngimuriganitie nake umugeithie ngeithi. Mwambie karibu sana. Mwire ni agwatitwo geni. Hatukuja kulia, inoka kurira. Tumekuja kusherekea. Tukire
tari kugoca kana gukenerera, tumekuja kusherehekea tukite gukenerera ushindi wa baba yetu, uhotani wa baba witu. Maana ile miaka todo miaka ĩrĩa ile ambayo tumeambiwa 70 ĩrĩa twĩkomogwanja huyu mzee amepitisa, we nĩ ahĩtũkĩtie. Na wakati tulikuwa tunazungumza na yeye, hingo tũraragia nake, aliniambia kuna miaka zaidi ya hivyo. Anjĩrire we ena miaka mĩingĩ kũrĩ yo mĩandĩke, kuna 80 na kitu, akona miaka 80 na kitu. Lakini ule wakati walikuwa chukua vitambulisho, no hingo ĩrĩa oyaga kĩbandĩ wali change miaka, nĩ manyihia, lakini miaka yake, no miaka yake aliniambia ni 80 na kitu hapo. Anjĩrire ni miaka 80 na kitu. Huyu ni mzee amepanda mlima, huyu ni mũthuri wambatĩte irĩma na amefika na nĩ akinyĩte. Sasa jiulize wewe, ũrie utafika huko? Nĩgũkinya, uliza mwenzako, ũrio ũcio ngũmũriganĩtie nake, utafika huko? Nĩgũkinya kũu, utafika huko? Muulize tu, utafika huko? Nĩgũkinya kũu? Muulize tu, acha kuogopa. Mũũrie ũtegwĩtigĩra. Muulize kama utafika. Mũũrie kana nĩegũkinya. Muulize kama utafikisha 60. Mũũrie kana nĩegũkinyia 60, 60. Mwambie sasa uko na 30. Mwĩre rĩu wĩna 30. Na unaonekana kama uko na 60. Na unaonekana hata wĩna 60. Na ikifika 60. Na yakinya 60. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwathani akumio. Ni kumaanisha kuna kitu kimoja. Ni kumaanisha kwina ũndũ mtu yoyote atembeaye na Mungu, mũndũ othe ũtwaranaga na Ngai, Biblia inasema, Biblia inauga, naye miaka yake itaongezeka. Miaka yake itaongererekaga. Kumaanisha huyu mzee kuonania mũthuri ũyũ alitembea na Yesu, athiĩte na Yesu, alitembea na Mungu, maratwaranaga na Ngai. Hata kama nimesikia mzee hapa no ndaigua mũthuri we haha akisema hamujazoea watu kutoa shuhuda hapa, mutimenyerete andũ kũruta ũira, lakini mzee kama huyu hatuwezi kumulaza, no mũthuri toyo tũtingĩmũhũrũkia bila kutoa marafiki wake wawili tũtarĩ aratake waseme hadithi yake, Mario mwigi waseme jinsi wanavyomjua, Maria ũrĩa mamu, tuite vijana twĩre waseme jinsi wanavyomjua, tuite mwanake nigetha auge ũrĩa mũĩ, tuite wa mama, tuite atumia waseme jinsi wanavyomjua, Maria ũrĩa mamũĩ. Ndio kwa sababu tukue na ushahidi, nigetha tũgĩe na ũira, kujua kwamba Mr. Kiarie, kumenya mũthuri ũgwĩtwo Kiarie hajakufa, we ndakuĩte, bali ni kulala. No nĩ kũhurũka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwathani akumio. Kuna tofauti ya kukufa, kuna tofauti ya gũkua, na kuna tofauti ya kulala. Na kuna tofauti ya gũkoma. Kukufa ni tofauti, gũkua ni tofauti, na kulala ni tofauti. Gũkoma ni tofauti. Aliyelala, uliokomete, amelala kwa sababu amepumuzika, akomete tondũ ahurũkĩte baada ya kasi mrefu, ũhoro wa wĩra mũritũ, na kasi ngumu, na wĩra mũritũ, na masaa ya kulala imefika, na hinda rĩrĩa kinya rĩa kũhurũka. Lakini aliyekufa, no ũrĩa ũkuĩte, ni maono ambayo imekufa, ni kĩoneki gĩkuĩte, ni mtu ameenda kabla, ni mũndũ ũthiĩte ya wakati wake, miaka yake ĩtakinyĩte, ni mtu ameondoka, ni mũndũ weherete kabla hajatimiza malengo yake, atakinyĩtie, ni mtu ambaye hajikukamilisha, ni mũndũ ũtarĩkĩtie safari yake, rũgendo rwake. Kwa hivyo mtu ambaye amekamilisha, koguo mũndũ ũrĩkĩtie ni mtu anastahili kusherehekea, mũndũ wagĩrĩire gũkenererwo. Lakini mtu ambaye amekufa, no mũndũ ũrĩa ũkuĩte, ndio tunajua tunaanza kulia, niwe tũrĩragĩra, kwa sababu hakukamilisha tondũ we ndanakinyanĩria safari yake, thabarĩ yake. Lakini mzee, no mũthuri ũyũ amekamilisha, nĩ arĩkĩtie thabarĩ. Mimi huyu mzee ni mzee wa ajabu sana, mũthuri ũyũ nĩ wa mwanya mũno, kwa sababu tulikuwa na kesha, twĩna kesha ya wa youth, ya yuthi, unamkuta hako, uramũkoraga kesha ĩyo. Ukimkuta kwa kesha ya kina mama, ukamũkora kesha ya atumia, ndio huyo hapo. nĩwe ũcio. Ikifika kanisa kesha ya watu wote, wakinya kesha ya ndio huyo hapo, nĩwe ũcio hau. Ukikuwa na semina mahali, wako na semina, ndio huyo hapo, arĩ okuo. Akisikia kuna jambo fulani limetokea, aigua kwĩna ũndũ umĩte, ndio huyo hapo, nĩwe ũcio. Kwangu nyumbani kulipokuwa natokea kitu, gwake kwaumĩra gathĩna, alikuanga namba moja kufika, nĩakoragwo kuo gũkinya gũkũ mbere. Yeye ndiye ananiuliza umeamuka vizuri, nĩwe wanjũragia ũkĩrire atĩa. Sasa nikamuuliza, nginya ngĩmũria, hii ine juu natoaga wapi mzee? Hinya ũyũ ũrutaga kũ? Hii ine juu kwa sababu unakubwa, hinya ũyũ ũrutaga kũ? Unatoanga wapi? Ũrutaga kũ? Akaniambia mimi, akĩnjĩra, bado ni kijana, niĩ ndĩrĩ o mwanake, mimi ni kijana barubaru, niĩ ndĩrĩ o mwanake mwĩthĩ, tunaendaga huko mlima ya Gong, tũrathiaga kĩrĩma kĩa Gong kila Jumatatu na huyu mzee kwenda kuomba huko juu, tũrathiaga kũhoya kũu, na nilikuwa namkuta huko, na ndamũkoraga kũu 12 amefika, thaa 12 namkuta namuuliza mzee, ngamũkora nĩ akinyire, ngamuuria mũthuri, kidogo ndũkomage hanini, ndio unakuja saa 2 saa 3, nĩgetha goka thaa 2 thaa 3. Akaniambia, aranjĩra, sijatosheka, ndiganĩtie kutafuta Mungu wangu, gũcaria Ngai wakwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwathani akumio. Na nikaona kweli ni mzee alikuwa amebarikiwa. Yona nĩ mũthuri mũrathime. Siku ingine nikampatia pesa, nikamwambia pada gari uende nyumbani, ngwege ngĩmũhe mbeca, ngĩmwĩra hambe ngari inũke mũciĩ, na akaenda, na agĩthiĩ. Lakini wakati hiyo
nilitaka kumfuata igo ndenda kumurumira kwa sababu nilikuwa nimeambiwa kanisani tondere toka ni huyu mzee hata ukimpatia pesa muthuri ona wamuhe mbeca anaendaga mguu athia maguru mpaka nyumbani kinya mucie. Sasa tukanyemelea yeye tukimufuata tukaona kweli amekanyaga mguu ako buruburu, tukimuona athiete maguru ya buruburu. Nikamuita mzee, ngemuita mzee, sisi nilikupatia pesa, ndikuheire mbeca. Akasema hapana, mimi ni kijana. Niye ndio mwanake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana. Hai, tukaenda tena siku nyingine, tulikuwa tunaenda kwa mlima. Kiongetoa yake maine. Nikakuta amepanda mlima. Koraba tete kile. Nikamwambia suigie gari tuende. Mraigira gari tuende. Akaniambia hapana. Akejera sha. Mimi ni kijana. Niye ndio mwanake. Hebu mwambie mwenzako. Mimi ni kijana. Niye ndio mwanake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mimi ni kijana. Wewe niye ndio mwanake. Maana nina uwezo wa kufanya yote. Nina uwezo wa kuenda na yote. Sasa nataka tusome kitabu cha Ecclesiastes. Ifuku ya Ecclesiastic. Yeah. Mambo ya Nyakati, si ndio? Hatukusoma sana. Lakini tulisoma kidogo. Ya 3. Mlango wa 3, chapter number 3. Mlango wa 3 inasema hivi, for everything there is a season. Kwa kila jambo kuna wakati. Lina majira yake. And a time. Na wakati. For every matter under heaven. Kwa kila jambo kwa kusudi. A time to be born. Wakati wa kuzaliwa. And a time to die. Wakati wa kufariki. A time to plant. Wakati wa kupanda. And a time to pluck. Na wakati wa kuvuna. Up what is being planted. Kwa kile kimepandwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani ya kumia mwana. Kuna wakati. Nikole ihinda. Mwambie mwenzako kuna wakati. Irosho muliganitie nake nikole ihinda. Mwambie wenzako kuna wakati. Irosho muliganitie nao nikole ihinda. Sijasikia ukimwambia. Iraigwa ukimwira. Mwambie mwenzako kuna wakati. Irosho muliganitie nake nikole ihinda. Hata ni mtu iko karibu na wewe, mwambie kuna wakati. Nikole ihinda. Mwambie kuna wakati. Mwire nikole ihinda. Jiulize. Wewe uko katika wakati gani? Wewe ihinda liriko. Kuna wakati wa kuzaliwa. Kwa ihinda lya guciarwo. Kuna wakati wa kufa. Kwa ihinda lya gukua. Kuna wakati wa kupanda. Kwa ihinda lya kuhanda. Na kuna wakati wa kuvuna. Kwa ihinda lya kugetha. Kila wakati upo. Ihinda lyo theriho. Nyakati hizo zote. Mahinda macio mothe. Mungu anazijua. Ngai ni acioi. Mungu anazijua. Ngai ni acioi. Na yeye ndio ako na usiri mkubwa. Na wewe na hitho nene. Ya wakati kama huu. Na ihinda tariri. Siku moja karibu 3 imepita. Muthenya umwe kana ta wiki igiri kana ithatu tukite. Mr. Kiarie tulikuwa na yeye. Muthuri uyu gwitwo Kiarie twari nake. Na nikakuja hapa nyumbani. Na ngioka guko mucii. Nikamwambia tuende nyumbani. Ngimwira tuthie mucii. Unionyeshe mahali kwa sababu nataka kukujengea kanyumba. Unyonie handu tondu ndirenda gugwakira nyumba. Tukakuja, tugioka, tukachinja kabuzi, tugithinja mburi na tukakula. Na tukiria. Sasa nikamwambia fanya hivi. Ngimwira tugwika ũũ. Sasa miaka yako ya kukaa town, miaka yaku ya guikara town imeenda. Ni mithiru. Sasa nataka urudi nyumbani. Ndio shoke mucii. Na vijana warudi hapa. Na wanake mashoke town. Na nataka kukuzawadi. Na ndirenda gukuhe kiheo. Kukujengea nyumba. Kugwakira nyumba. Maana Mr. Kiarie, tondu we muthuri ugwitwo Kiarie ni baba yangu. Ni tafafa. Kule tumetoka. Kule tumete. Mimi naitwa Dora Waroige. Nijitago Dora Waroige. Na hii ni familia yetu. Neno ni familia yetu. Na huyu mzee alinitafuta. Na muthuri wa ajaliria. Miaka 7. Miaka 7. Tukiwa Nairobi. Tu Nairobi. Kuna kipindi nilikuwa nawania kiti. Kwa kiti daru agirira. Kule Lang'ata. Kule Lang'ata. Sasa alipokuwa kinisikiliza. Ndio athikagiriria. Anaambia wenzao. Akire alia mali. Huyu mtoto ni mtoto wangu. Huyu mwana ni mwana wako. Sasa alinitafuta miaka 7. Kinya ajaliria miaka 7. Kwa sababu hakuwa na namba yangu ya simu. Ndali na namba yako ya simu. Hakuwa na namna ya kunitafuta. Ndali na undu wako. Hadi wakati mmoja ilifika. Kinya rimwe kugikinya. Ikakuwa niko na mzigo. Gwikodi na murigo. Wa kubeba hawa wazee umeona hapa. Wa kutungata thuria irona. Niko na wazee zaidi ya 700. Niko na thuri ta 700. Wa mama na wa baba. Athuri na atumia ambao tunapatianga chakula alia tuheaga irio kila mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwezi. Ijapo mwezi huu sijawapatia. Unagotweka mwisho da mahende. Msianze kusema mjapatiwa. Mutikaje kuga. Lakini tunapanga hiyo. Na turafa. Sasa katika hiyo mpango, thini wa mfango akakuwa mmoja, wewe ni mmoja wa wale waliokuja. Alikuwa ni umwe wale mokire. Na akasikia vizuri sana. Na akaigua wega.
aliyemtafuta anaitwa Koki. Uria wamsharagia etagwo Koki. Aliyemtafuta uria wamsharirie etagwo Koki. Aliyemtafuta uria wamsharagia anaitwa Pastor Koki. Etagwo Pastor Koki. Akamwambia tunaenda kuona Ndora Waruige. Kimwira twathi kuona Ndora Waruige. Na kuna kitu anapatia wazee. Gwiki Ndora haya thuri. Akamwambia Ndora mugani? Akimwira Ndora uriku. Akamwambia Ndora Waruige. Kimwira Ndora Waruige. Akamuuliza yule mmoja. Kimwira ule umwe. Akamwambia ndio. Akimwira yeye. Akaanza kulia. Akianjia kulira. Ati alipiga magoti chini. Atulilie maruthe. Akaambia Mungu asante kwa kunipatia nafasi ya Ndio kuona akwe huyo hinda mtoto. Walikuja mpaka ofisini. Mokira ginya ofisi. Kule kanisani kule kwangu. kanitha. Wakiwa wamama wengi. Me atumia aige. Walikuwa watu 300. Mali andu 300. Na wamama na wababa. Mali athuri na atumia. Na tukawapatia chakula. Na tukimaheirio. Lakini yeye aliomba nafasi. Nowe ni hoire kahinda. Kwa sababu alikuwa naona ni kama hata kubalishwa kukuja kwangu. Todo niona hata ategwitikiria kinya hari andi. Walikuwa na hawa wazee. Ali na athuri aya. Na wakasema anataka kuongea. Na makiuga ni anaenda kwaria. Hakuwa anataka kuongea ati kwa sababu ni aongee. Nenda kwaria todo arie. Alikuwa anataka kuongea ndio nimtambue. Nenda kwaria nigetha ndimumenye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akaongea. Na akiaria. Alipoongea aria. Akaniambia kuja hapa kijana. Akaniambia mimi ni baba yako. Niye ndi baba wanyu. Nikamwambia hata hawa ni baba yangu. Ngimera naya ni baba. Akaniambia wacha hiyo maneno nasema. Mimi ni baba yako. Niye ndi thoguo. Nikamwambia hata hawa wazee unaona. Ona athuria urona. Ni baba yangu. No baba. Akaniambia mimi. Akijira niye. Mimi ndio baba yangu ni Dora. Niye baba wako ni. Akaniuliza Dora ni nani? Dora no. Nikamwelezea. Ngimwira. Waruige Waruige ni nani? Njoria Waruige no. Nikamwelezea. Akaniuliza kama unajua watu wenu banana. Akijira kandi huyo ndo anyu banana. Nikajua Ngimwira hapo jiko. Kwa jiko? Hiyo jiko yote ni familia moja. Jiko yote ni familia imwe. Akaniambia basi. Akijira leo. Huko ndio nimetoka. Kwa niko nyumbani. Nikajua. Ngimenya anataka kuniambia yeye ni baba yangu. Yeye ni baba. Muri wakwa. Yeye ni mzizi. Yeye kule nimetoka. Niwe getina na kutoka siku hiyo. Na kuma higoyo. Nikamchukua kama baba yangu. Ngimweta fafa. Na nikamwambia sasa kutoka leo. Ngimwera kuma leo. Utakuwa ukikula kutoka kwa mfuko yako. Kuma koleni. Wakiwa na huyu mzee. Mena muthuri uria. Na huyu mzee. Na muthuri uria. Na mwingine naitwa Kahiga hapa. Hata kama Kahiga ni mang'aa. Hata onoko Kahiga. Unaona anaitwa Kahiga. Etao Kahiga. Kwa sababu ya umang'aa. Ni todo wa. Sasa mzee Kiarie ameleta Kahiga kanisani. Muthuri ugo to Kiarie alileta Kahiga. Anamwambia okoka. Akamwira honoka. Anaokoka. Lakini ananyemelea pole. Anaenda na hapo chini. Anakamata kikombe. Akanywa kikombe. Tena anakuja. Nikiagacoka. Reverend. Ndahingishwa ni ngoma. Ndimuhingisha ni shaitani. Sasa niombe tena. Tukaendelea tukumpenda. Tugithina mbele kwa. Maana hii kitu kama imeingia kwa mwili. Ndodo hiyo ingirite mwili. Gumu kutoka. Kumauma akahora. Inakaa sana. Kwa hivyo huwezi kumharakisha. Lazima umpeleke polepole. Tena ni baba. Anakwambia wewe. Unajua kuna mahali unaenda unamwambia mimi ni pastor. Anakwambia wewe ni mtoto yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unakanyaga breki kidogo. Maana hii imekuwa gumu. Lakini ni wazee nimependa. Ni wazee zaidi ya 700. Ni athuri makiria magana magwanja. Ambao niko na mpango. Ninawapatianga chakula. Na kutoka hapo. Na kuma hau. Lakini siku nataka kuambia. Lakini kwa sababu Kiarie ameenda. Nataka asikie kabla aende. Ya kuwa nilikuwa nimeanza kutafuta shamba. Mahali nilikuwa niwapatie kitu kadogo. Wajenge. Kama na hawa wazee wengi hawana nyumba. Hawa wazee kukaa Soweto. Sikumaanisha wako na nyumba. Wako huko kama masquatter. Na hawana mtu mwingine wa kuwasaidia. So we've been with them. Na tumekaa na wao. Na ninashukuru Mungu kwa sababu yenu. Hata kukuja hapa kusindikiza huyu mzee. Huyu mzee mnamuona hivi. Hebu simama tu na kuitaka mzee kijana. Simama tu. Abia hawa watu. Umembakisha miaka ngapi ifike 100? Umeelewa tigetia miaka igana. Usimwambie miaka yako ni ngapi, wavie umebakisha miaka ngapi ifike 100. Nekararia. Muriaga inyuothe. Muriaga andu a Ngai. Riathanire kuga atiriri. Enda mundu uria ungi. Toria ki? Wendete. Toria wendete. Uguo kwenda mundu ni kwenda Ngai. Na njikarite nyendete Ngai muno tondu ni nyendete andu othe a Ngai. Na uguo ni kuga
mbare gĩũka ya mau ndarĩ kĩmwana ta kĩngĩ kiuma haha na hĩndĩ ĩyo nĩ ndatuĩrwo ũmwe wa gũkorwo nyitĩrĩire andũ anini na kuma hĩndĩ ĩyo nginyagia ũmũthĩ no ngoragwo nduĩte nĩ ngũtwarana na andũ arĩa anyinyi ona kwa kothi nĩ ngeragia makaingĩra makothi ũguo korwo nĩ harĩa njikaraga no mũigue makiuga watwĩkire wega rĩu kuma na hĩndĩ ĩyo nginyagia ũmũthĩ na mathĩna mothe monirio mũndũ mũirũ kana mũndũ mũnini nĩ mũthũngũ nĩ niĩ ũmwe na kuma hĩndĩ ĩyo nginyagia ũmũthĩ no thiaga na mbere ndĩna wendo wa Ngai njerekeire kuga ona rũciũ nĩngakorwo kuo ona rũu rũngĩ ndĩna mĩaka 98. Haleluya. Mpigieni makofi. Miaka nĩnjetereire mĩaka ĩngĩ. Wetereire ĩngĩ igana? Niĩ tũgũtwarana nawe mũno werekeire ũrenda kũnjĩra wĩtĩkio wakwa nĩ wa rũciũ noke? Acha. No tũthiĩte na no tũgũthiĩ. Haleluya. Mpigieni baba makofi. Tondũ mũndũ aciaragwo ena gĩtũmi gĩake. Haleluya. Gĩakwa gĩtirĩ gĩathira. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wengi hapa wako wamefikisha mpaka 100, na wengine 80, na hiyo ndio nawaombea siku hii ya leo. Ninawaombea nyinyi yote tufikishe angalau 100, angalau 90, tusikufe venye tunazika vijana. Juzi nimetoka Voi, bali nilikuwa nimeenda kuzika mtoto mdogo wa miaka 27 kwa sababu ya accident. Lakini pia hili jambo limekuwa tatizo kubwa katika jamii yetu, hasa jamii ya Wakikuyu ambao tumepoteza mwelekeo. Watoto wengi ukienda makaburini utakuta 19 years, 21 years, lakini tumekosa kuweza kufafanua na kujua ni kwa nini. Ni kwa nini wazee ndio wanazika watoto? Tatizo kubwa ambalo mnafaa kulielewa. Katika maumbile ya kila mtu ako na purpose. Wakati ulikuja duniani hapa, ulikuja ukiwa na kusudi, na hilo kusudi la Mungu ndilo unafaa kulielewa. Maana kusudi la Mungu lina milengo ambayo ni ya kusaidia. Unafaa ujiulize, miaka hii umeishi hapa duniani, ni kusudi, ni jambo gani umelifanya ambalo unaweza kulisema kwamba kusudi ya Mungu ndani yako imefaulika? Wakati mmoja kwa wale wananijua, tulisumbuana sana na serikali ya Kenya, lakini ilikuwa kwa ajili ya vijana wa jamii yangu. Nilitaka sana kuwasaidia kwa sababu mwito huo nilikuwa nao nikiwa kijana mdogo sana, lakini niwaekeza tukainukiwa na jamii, na jamii iliyotuinukia ndio bado ilipanga maangamizi ya vijana wetu. Hili ni jambo ukilitafuta utalipata kwenye Biblia. Wakati Yesu alizaliwa, walipanga kumaliza vijana wote. Wakati Musa alizaliwa, walipanga kumaliza vijana wote. Ni kwa nini walipanga? Kwa sababu wazee wao walikosa mwelekeo. Ndio kwa maana vijana waliwachwa kama exposed. Ukiangalia sasa, utaona vijana wa miaka 19 wanakunywa pombe. Vijana wa miaka 19 ndio mambo ya wizi. Vijana wa miaka 20 hawana heshima na wazazi wao. Ukirudi kwenye Biblia inatufundisha ya kwamba heshimu wazazi wako
heshimu baba yako na mama yako, ndio siku zako ziongezeke. Ni kumaanisha hapa katikati there is a serious problem, kuna shida kubwa ambayo imetutatiza, na hilo ni jambo nataka niachie wazee. Na kwa kanisa yangu niko na wazee wengi sana, na kusudi la kuita hawa wazee niliwaita kwa sababu ninajua wako na jukumu kubwa katika kuombea taifa letu, kuombea watoto wetu, na makanisa mengi hawakubali wazee kama hawa kwa sababu ni mzigo mkubwa. Lakini kuna siri kubwa, kuna siri kubwa katika hawa wazee. Wako na power na connection, wako na nguvu katika kule mbinguni, wanasikika haraka kuliko sisi, na wako na tumaini kuliko sisi, na wanapomuita Mungu anawasikia haraka. Kwa hivyo wazee wa hapa na vijana wa hapa muunganike pamoja, muulize Mungu ni kwa nini kuna matatizo na watoto wenu, kwa sababu ukipita katika mitaa hii yote utakuta vijana wale kwenye mitaa, aidha wako kwenye miraa, aidha wako kwenye chang'aa, ama aidha ni waizi. Na ukisikia mazishi ya kijana mdogo utasikia aidha alikufa kwa sababu ya risasi, aidha alijinyonga, ama alihusika katika maangamizi ya kipekee. Hilo ni jambo tunastahili kujiuliza, maana ni tatizo letu, na ndio naona imeingia mpaka kwenye siasa. Hata unaona sasa hatuna mwelekeo. Wengine wako wanasema wako kwa UDA, wengine wanasema wako kwa Azimio, na wanapigana magumi. Unaulizwa kwa Azimio ni nani wenu wako? UDA ni nani wenu wako? Hakuna hata mtu mmoja, lakini mnapigana na mnatukanana. Wengine wakashika rais wakamtukana, wengine wameona mababa zao wamewatukana. Kuna confusion in the community, kuna confusion katika jamii yetu, kuna confusion katika jamii yetu, na tunastahili kuiangalia. Wazee na wamama, turudi kwenye nyumba zenu, muitane, muulizane maswali. Ni nini kilifanyika? Where did the problem start? Shida ilianzia wapi? Ndio tukawa hatuna heshima, hatuna heshima na jamii, hatuna heshima na maongozi, hatuna heshima na kanisa, na hata hatuna heshima na sisi wenyewe. Ndio kwa maana na mheshimu mzee huyu amelala hapa, maana wakati alikuja aliniambia kuna jukumu moja liko ndani yake, na akaniambia wewe ndio naona siku moja utakuja kulitatua. Sitakwambia ni gani, lakini mimi najua. Kisha kutoka hapo akaniambia amebeba mzigo, atakuwa akikuja kila kesha kwa ajili ya kuombea kanisa, atakuja kila kesha kwa ajili ya kuombea kila mama, atakuja kila kesha kwa ajili ya kuombea vijana, atakuja kila kesha kwa ajili ya kuombea taifa. Kwa hivyo ni mtu alikuwa committed, na alikuwa busy kwa ajili ya taifa lake, na kwa ajili ya nchi yake, na kwa ajili ya kanisa. Na ndio kwa maana sisi tumekuja hapa, ndio tuseme ya kwamba, na niwaulize, ujiulize kwenye moyo wako, kila mtu uko na purpose. Wakati uliletwa dunia hii alikulete ukiwa na purpose, ndio kwa maana hamufanani na mtu mwingine. Kila mtu hapa, ndio naona tukienda kule kwa serikali tunaambiago tufinye kidole, kwa sababu hii kidole hakuna mtu mwingine duniani ako na kidole kama yako, kumaanisha wewe ni original, wewe si fake. Mwambie mwenzako mimi si fake, mimi ni original. Katika kitabu cha Genesis, Mwanzo moja mstari wa 28, tuanze hapo 26, inasema hivi: nao wakaona ni vizuri waumbe mtu kama wao, naye Mungu akaonelea aumbe mtu kama yeye, na wakaumba mtu
kama wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha wakati waliuba wakaona wamefanya kazi mzuri, Biblia inasema na Mungu akafurahi sana na Mungu akasikia vizuri. Kwa hivyo wewe wakati uliumbwa Mungu alisikia vizuri. Mwambie mwenzako Mungu alisikia vizuri kwa sababu ya wewe kuumbwa vizuri. Na kutoka hapo akawabariki na akawaambia kutoka sasa mumebarikiwa. Haleluya. Akasema umebarikiwa. Kisha kutoka hapo mstari wa 28 akawaambia kutoka sasa mkue watu mbazaane na muendelee kukua. Be fruitful. Be fruitful na mkue zaidi. Na kutoka sasa muendelee kutawala kila kitu. Kitu kilicho hewani ni chako. Kitu kilipo hapa chini ni chako. Kitu ambacho kiko kwenye bahari ni chako. Kumaanisha tulipatiwa na tukapatiwa kila kitu. Hatufai kusema huyu Mungu alituacha. Akawaambia kutoka sasa dunia nimekukabidhi mikononi mwako, uitawale, ukule mazao, ukule kila kitu, ufate mazao mazuri kutokana na dunia hii. That is a promise from God. Hiyo ndio hakikisho Mungu alikupatia ya kwamba umebarikiwa. Wewe si mtu fake. Wewe si mtu ambaye ni hoehai. Wewe ni mtu ambaye anafaa kusimama na kutangaza neno la Mungu na kusema huyu Mungu ananipenda. Na wakati uliumbika kwa sura ya Mungu na uliumbika kwa umbile la Mungu na ukaumbwa kwa makusudi ya Mungu. Jiulize sasa, hii matatizo ambayo unaipitia kwa nini ukaipitia? Na Biblia pale mwanzo ilisema na akabariki ambaye aliwaumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Alibariki kila mtu. Mwambie mwenzako nimebarikiwa. Mwambie mwenzako nimebarikiwa. Mwambie mwenzako nimebarikiwa. Lakini muulize, lakini sijui ni nini ilifanyika. Ndio kwa maana niko na hii shida. Mimi sielewi ni kwa nini watoto wetu wanakufa wakiwa wachanga. Biblia inasema binadamu aliambiwa subdue the earth. Biblia inasema tiisha ulimwengu. Subdue the earth. Uitishe dunia. Adhatheno ikare yathikite. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na akaambia kitu akira kila kitu, hii miti yote, mitino yothe, hizi mambo yote unaona duniani, akakabidhiwa, akaambiwa ni zake. Akenegerwa kironi ciake. Tatizo lilitokea wapi? Thina umeire ku? Mambo yalitoka wapi? Thina umete. Ndio tukakuwa tumefika mahali ikakuwa wazazi sasa ndio wanazika watoto. Korori aciari nio marathika. Ikakuwa wazazi sasa wamewachwa hoehai. Wakati nilienda huko Soweto na huko kwenye mitaa ya mabanda na ifadaini, nikakuta wazee kama hawa wako huko. Huyu mzee anajipikia chakula, hana mahali pa kufanya kazi, anaogojea shilingi 2,000 ya serikali. Na hiyo shilingi 2,000 ya serikali kabla imufikie imekuliwa, inafika 500. Anaambiwa tena aogojee miezi 6 miezi 7, akule 500 miezi 6 miezi 7. Hiyo ni kejeli ambayo Mungu akiwa juu amekasirishwa nayo. Wakati wasee hawa wamelala kwa nyumba ambayo hana mgodoro, analala chini na hana chakula, siku 3-4 hana chakula. Hiyo ndio laana tumepata sisi. Hiyo ndio naona shida tuko nayo sasa. Hiyo ndio naona kabila letu lote linachekelewa na kila mtu. Sasa nyinyi mnapigana kuhusu mtu watu wengine ambao juzi tu tuliambiwa ni mogoroki, wengine tukaambiwa ni mwizi. Sasa wamekuwa wazuri na hatujaambiwa ni wazuri kivipi. Ni kwa sababu we are confused. Bwana Yesu asifiwe sana. We are all confused. Biblia inasema ya kwamba wakati watu wangu ambao wanaitanishwa na mimi, ambao wanaitanishwa
wameitanishwa na Arĩa mimi metanĩtio na niĩ. wa nyumba yangu Wa nyumba yakwa. watakaporudi Rĩrĩa magacoka kwangu kũrĩ niĩ. watubu dhambi Mahere zao, mehia mao. watubu dhambi Mahere zao mehia mao. na wakubali kuungama Na wakuje kwenye nyumba yangu Moke nyumba na yakwa. mimi nitakuja kwao, na niĩ nĩngoka kũrĩ o. nitawasamehea. Nĩngamarehera. Si hakusema si nitawasamehea, Naugire nĩngũ alisema nitawasamehea, Naugire nĩngũmarekera. lakini kuna jambo aliyosema. Kũrĩ ũndũ augire Alisema si wao barikiwa, tio mekũrathimwo. nitaponya ardhi yao. Ngũhonia bũrũri wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kuna unganiko, Koguo hena kũgwatanĩra, kuna unganiko hena kũnyitanĩra ya msamaha gwa kũrekerwo na kuna ardhi yako na bũrũri waku na ardhi yako na bũrũri waku. Ardhi yetu saizi bũrũri witũ rĩu imekuwa ya kicheko. nĩ ũkoretwo wĩ wa gũthekererwo. Ukiangalia kwenye bloggers, ũngĩrora thĩinĩ wa bloggers, ukiangalia kwenye Facebook, ũngĩrora Facebook na Twitter, wanatuambia hatuhitaji kura zenu. We only tunahitaji tu 30%. Tunafatara 30%. Kwa hivyo hiyo 70%. Ugo 70%. Pelekeni kule mnataka. Twarai kule mogo tu. Sasa mtu anasema hivyo. Na hajakalia kiti. Na akikalia kiti. Atakuja kusema nini? Ni kejeli ya ajabu. Ni kicheko na kejeli ya ajabu. Wakati mtu anasema I don't need more than 30% from you because you are just useless, you are just hopeless. Ukinikipata 20%, wao wengine pelekeni kule mnataka. Kumaanisha yule mwingine na yeye atakuja aseme hiyo 70% haikunisaidia kushinda. Kwa hivyo mtawekwa wapi? Mtakuwa wapi? Nyinyi 30% yenu imekataliwa na 70% ingine imekataliwa. Mtakuwa wapi? Rudi kwa Mungu. Wakikuyu murudi kwa Mungu. Mnataka murudi kwa Mungu. Maana anasema wale watu wameitanishwa wakirudi kwako na mimi nitawainua. Nataka kuwapatia neno la kinabii ya kwamba Mungu ni kukasirika, alikasirika wakati wana wa Israeli walienda wakaanza kufanya mambo yao. Hii maneno unaona inafanyika hapa ni sawa na ile iko kwenye Biblia. Maana wakati tulipatiwa tulianza kufanya mambo yetu, wakati tulipatiwa tulilia sana, tulipigana sana. Mimi mwenyewe nimeenda jela mara 52 kwa sababu ya hii taifa. Lakini wakati tulifika huko, badala ya kuonyeshana good example, badala ya kusaidiana vizuri na kusaidia hawa watu wetu wote, tulienda mambo yetu. Ndio naona sasa Mungu naye ameondoa padi hii, ameondoa padi hii, anawaambia 30% ndio wanataka. Na zamani walikuwa nasema rich vote region. Yani eneo ambalo linakula mingi sana na huwezi kufanya bila hao. Sasa wanasema wanataka 30. Tukikaa kidogo watataka 10. Tukikaa kidogo utaambiwa kaeni na huko hata tuwahitaji. Ni kwa nini? Mimi sikukuja kupiga siasa. Mimi sikuja kusema siasa. Mimi si mfuasi wa chama chochote. Lakini nimekuja kusimama hapa kama nabii. Niwaambie murudi miguuni kwa Mungu. Kabla maneno haijakuwa gumu, maana itakuwa gumu na mtashindwa ya kufanya. Lakini mkirudi Mungu kwa Mungu, ardhi yenu itaponwa na heshima. Hawatakuwa wakiona 30%, wataona community mzima. Murudishe heshima yenu. Tafuteni heshima. Tafuteni heshima yenu. Ndio vijana wetu wapate heshima. Ndio watoto wetu waheshimike. Ndio kila mahali tuheshimike. Kwa sababu wakati wa zamani tulionekana watu wako na akili mingi. Tulionekana watu walio na mawazo mazuri. Lakini baadaye sasa tunaitwa wakora. Tunaitwa watu wa corrupt. Tunaitwa hatuna mwelekeo. Kwa nini? Ni kwa sababu moja tu.
hawa wazee athuri aya tuliwatupa, nitwamateire, na hawa ndio walikuwa na aya nio wakienda kwa mti pale, ndio mathia muti-ini, ndio walikuwa naenda wanachija buzi, ndio mathia magathija, ndio walikuwa naenda wanafanya kitu, magathima kama ndu macio na Mungu akiwa biguni atasikia. Ngai akaigua. Najua sasa Wakristo wataanza kusema tondu wa Kristo uyu no ahonokete, uyu no muhonoku, waje kuga horo wa migumo, uyu amesema kio waje kuga horo wa mburi. Kiongea Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huo walikuwa naenda na kwa uerevu yao ama kwa ujinga yao, na uge wao kana Mungu aliwasikia. Sasa wewe kwa sababu ni mwerevu sasa, tafuta njia tuende kwa Mungu, tafuta njia tuende kwa Mungu kama community, kama community, kabla ya mwezi wa 8 mushikane muende kwa Mungu, kabla kama community, na mufahamishe watu wote kabla ya mwezi wa 8 mushikane vizuri, murudi kwa Mungu, maana huyu Mungu anasema msiporudi na yeye hatarudi kwenu, na mutachekelewa, na mutachekelewa, na mutachekelewa, na mutachekelewa, na mutaonekana watu ambao hawajielewi, mukimenya goikeano na wakurigwa ligo wegekati, yule wakujua atajua ikipeano na kushindwa atashindwa tu ikipeano. Si unajua mimi ni Mkikuyu, mama ndiye ndiye Mkikuyu, mimi ndio nilikuwa nikihubiri mambo ya Wakikuyu, yeye ndahujagia ndo Wakikuyu, lakini wakati niliokoka ndio ndahonokire, Mungu akaniambia Ngai akejera, wewe ende tangaza injili, yutangatha injili, lakini waambie watu yako no irado wako wabadilike, masheji mzungumuse na watoto wenu mwalia na ciana ciana wabadilike, masheji waongee na wababa watoke kwa ba watoke kwa huko kwa Karumaido, na watoke kwingine wameenda na maume kwa ndio wakuje nigetha na nitawasikia, na ningoma igwa abia kina mama iratumia wakuje moke kwangu na mimi nitawapokea, na ningoma abia vijana wasichana na wavulana wakuje kwangu nitawapokea, ndio waishi kama taifa na waishi kwenye nchi iliyo na baraka. Hakuna kitu kibaya kama sisi tukiishi kwenye nchi kama watumwa, tukiishi kama nchi isiyo na baraka. Tuliomba ufalme ukakuja, na ufalme unastahili kuleta baraka, ufalme unastahili kuleta amani, ufalme unastahili kuleta umoja. Lakini juzi tu nimeona mfalme anapita, munatukana yeye, mfalme anaenda mahali anatukanwa. That is a curse to the generation. Hiyo ni laana to the generation, na hiyo sasa bado ya wazee imetukamata, na hiyo kimfalme itatukamata. Murudi kwenye miguu, mupige magoti yenu, murudi kwa Mungu, naye Mungu atawasikia. Maana anasema, aliwaambia wana wa Israeli, nyinyi ni kabila ambalo nalipenda sana, ni kabila ambalo nalipenda, mnaponiita huwa nasikia, mkiniita wakati wowote nitawasikia, lakini lazima murudi. Sijui kama ni mmefurahishwa ama mmekasirishwa, lakini mnisamehe tu yule amekasirika, maana lazima niongee ukweli, kwa sababu najua mtanipigia simu baada ya election hapo, tukienda hapo juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mchunge sana nchi yenu, mchunge nchi hii, muiombee ipate amani, maana malaika wa kifo na malaika wa vurugu anaonekana akitembea kwa nchi hii. Kwa hivyo tuiombee. Kama wewe ni muombezi, uende uanze kuomba. Kama wewe ni intercessor, ombea huyo malaika apite, maana hii kitu naona ikipiganiwa hapa, mimi nikiangalia kwa ulimwengu wa kiroho, ni mambo mawili inapigana, ni kingdom mbili, kingdom ya shetani na kingdom ya Mungu. Sasa hapo ni wewe uende uombe, ni pande gani inakuja na shetani na ni pande gani inakuja na Mungu, ndio tuweze kusaidia nchi yetu. Maana we need a future. Tunataka nchi safi, maana Kenya imeteuliwa na Mungu, imeteuliwa na Mungu kuwa springboard, springboard yani ufufuo, uliokelio iwe ni springboard ya revival
wa uhoro uria mwega ya gospel wakuhunjia uhoro uria ya mwega Jesus Christ. wa Yesu Kristo. Mataifa yote ya dunia Thĩinĩ wa thĩ yothe itakuja Kenya nĩgũka Kenya kuomba kĩrĩra kuhoya ya mafundisho ya Yesu. Kuhoya kĩrĩra. Dunia mpaka Amerika nginya Amerika watakuja hapa, maana Kenya imeteuliwa tondũ Kenya nĩ koĩ kuwa ndiyo itakuwa chimbukizi la neno la Mungu. Kwa hivyo kabla tufike hapo, Mungu akasema kwenye kitabu cha Isaia 18 eti ya kwamba wakati huo nitakuwa nikikata tu prune, nikikata tuhoge tule ambao hatustahili, tutakuwa nikitoa matawi ambayo hayastahili. Maana matagereire. Mwambie mwenzako mimi si hilo tawi litatolewa. Mwambie kama umemwangalia kwa macho, mimi si hilo tawi ambalo litatolewa. Mimi nitashuhudia ufalme wa mbinguni. Mimi nitashuhudia ufalme wa mbinguni, na mimi ni mshindi. Sema mimi ni mshindi. Mwambie mwenzako mimi ni mshindi katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inaendelea kusema, Biblia inauga wakati dunia ilitengenezwa kwa sababu yobirwo nĩ ũndũ waku, ilitengenezwa kwa sababu ya neno lolote yobirwo nĩ ũndũ wa kiugo gĩothe ambalo litatoka kwako. harĩ kiugo kĩrĩa gĩkuuma maana Biblia inasema nimekupatia nguvu na mamlaka nĩtũhete hinya na wathani kwa kinywa chako. thĩinĩ wa kanua gaku. Akamwambia Jeremia, akĩra Jeremia ya kwamba kutoka leo kuma rĩu usirudi kusema wewe ni mtoto, ndũgacoke kuuga wĩ mwana, maana nimekupatia nguvu tondũ nĩngũhete hinya dhidi ya mataifa igũrũ rĩa mabũrũri na falme zote, na mathamaki, kuzibomoa, kumamomora, kung'oa, kumunya na kuharibu, na gũthũkia, kisha kujenga na gwaka rĩngĩ, na kuinua tena, na kwambararia rĩngĩ. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha uko na nguvu kwenye kinywa chako cha kubadilisha jambo lolote, cha kubadilisha kusema kutoka leo watoto wetu hawatakufa, kutoka leo uchumi wetu utakuwa, kutoka leo hatutadharauliwa tena, kutoka leo hatutaonwa kama watu hafai tena, bali tutakuwa watu ambao wanafaa, ndio tuweze kukua watu ambao ni wa kiungu, kwa sababu tulichaguliwa na tukaambiwa nyinyi ndio viongozi wa kuongoza hali wengine wote. Na kwa hivyo kama Wanaisraeli walichaguliwa waongoze wale wengine wote, mbona si wewe ambaye pia umeunganishwa na Yesu Kristo, wewe ambaye umeitanishwa na ufalme wa mbinguni? Mbona usikue kielelezo? Mbona usikue kiongozi? Mbona usikue baraka? Mbona usikue mtu ambaye dunia mzima itaangazia wewe, aiangazie watoto wenu? Nilipokuwa siku moja kule Amerika, nilienda nikapata ya kwamba nikaulizwa na msugumu mmoja ambaye alikuwa ameishi Kenya. Akaniuliza, wewe unaitwa nani? Nikamwambia naitwa nani. Akaniuliza, you come from mountain? Nikamwambia I come from mountain. Akaniambia kitu moja, you are a blessed man. Bwana asifiwe sana. Amen. Are you a Kenyan? Wewe Mkenya? Nikamwambia yes. Nikamwambia ndio. Akaniambia Kenyan people are blessed. Ndio Kenya ni aradhime. Lakini hawajielewi. Hawajijui ile nguvu wako nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniuliza swali moja, kama Kenya imetoa president wa Amerika, akanituma kwingine huko mahali panaitwa Baltimore, akaniambia meya wa huko ni wa Kenya, ikaenda London mahali panaitwa Manchester, nikapata meya wa Manchester ni Mkenya. Yule mkubwa ndege zote unaona zinapita huko zinaitwa Boeing, yule mkubwa ni Mkenya. Akaniambia go and look at the history and go seek your God, because your God is faithful God. God is a righteous God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nijue mutimenyerete kihujio kia muthemba ucio, mumenyerete kige, lakini nimechukua nafasi hii. Hata mimi sijazoea hivyo, lakini ni Mungu aliniambia niwaambie, maana banana iko na nafasi kubwa kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwende mutafute historia ya banana, kuna nafasi kubwa
kule biguni. Kihistoria kwa wale watu wanajua mambo yote makubwa katika taifa hili imetoka katika eneo haya. Kwa hivyo muende kama watu wa Banana, muende muulisane tu maswali. Ni jinsi tutabadilisha, ni jinsi gani tutabadilisha, na sisi tukue wa Mungu, tuokoke turudi. Na kwa wale vijana ambao bado haujaokoka, uko kwenye pombe zako, uko kwenye bangi zako, uko kwenye miraa, uko kwenye mambo ambayo hayafurahishi, huyu Mungu anasema bado anakupenda, bado anakupenda kwa ajili ya utukufu wake. Mimi nilikuwa mbaya, mimi nilikuwa mbaya kuliko wewe. Mimi nimeenda jela mara 52, nimepigwa risasi 12, nimekunywa sumu mara 9. Hiyo yote walitaka kuniangamiza, lakini wakashindwa. Sio kwa sababu I'm strong, sio kwa sababu I'm strong, lakini kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi na purpose yangu dunia hii bado iko kule. Mwambie mwenzako, purpose yangu dunia hii bado iko na nitaendelea kuwa strong. Kwa hivyo wewe kijana, wewe msichana ama mvulana, wakati ni huu wa kurudi kwa Mungu. Ujue ya kwamba hakuna kitu kikubwa umewahi kufanya ambayo haiwezi kufanywa. Kama ni umang'atu umewahi kuwa mang'atu, kama ni ujangili nimewahi kuwa jangili. Wakati mmoja nikikuja kushikwa nilikuwa naishi hapa juu. Mapolisi walikuja 300. Mpaka siku moja nikawauliza, mnakuja kutafuta mtu mmoja ambaye hajatrainiwa kama nyinyi? Mkubwa wao akaniambia, unajua nini? Wewe hata saa hii tunasimama hapa, ukiangalia watu hapa waskari kadhaa wanajikojolea. Nikawauliza kwa nini? Wanakuogopa. Wanasemaga wewe si mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie wenzako wewe si mtu wa kawaida. Mwambie wenzako wewe si mtu wa kawaida. Kwa sababu kuna kusudi. There is a purpose. Kuna kusudi ya Mungu katika maisha yako ya kukufanya a new creature na kukufanya mtu ambaye ana uwezo na mamlaka. Alikupatia uwezo na akakupatia mamlaka. That is why, ndio sababu, hiyo ndio sababu wewe ni mtu wa kipekee. Wa maadui wanapokuja, wa shetani anapokuja, anakuogopa. Wewe kijana ndio nazungumzia. You are not an ordinary person. Wewe msichana, you are not an ordinary person. Wewe mfulana, you are not an ordinary person. You are created for a purpose. Umetengenezwa kwa sababu kuna kusudi na kuna mipango ya Mungu juu yako. Unapoondoka kwenye mpango ya Mungu, kuna mambo mengi ambayo hayafanyiki. Wakati ule nilikuwa upande huyo mwingine, mambo mengi hayakutimika, mambo mengi hayakufanyika kwa sababu nilikuwa natumika katika ufalme wa giza. Lakini wakati nimekuja upande huu mwingine, nimeanza kujijua na nikajua mamlaka yote ya mbingu na dunia nimepatiwa. Biblia imenipatia mwanga, imenipatia mamlaka na imenipatia ushindi. Ndio kwa maana nimesimama hapa bila kuogopa. Siangalii nyuma wala upande ule mwingine. Sina bodyguard mmoja hapa, na sitatoka hapa niende mguu, niingie kwenye matatu na niende nyumbani, na sitakuwa na wasiwasi. Lakini wakati nikiwa kwa giza, saizi hapa kungekuwa kumechugwa na kule chini kungekuwa kumelala mapolisi wanasema Marisa ukuje tuende. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiulize ni kwa nini shetani anakupangia, anakwambia ukule miraa, anakwambia uvute bangi, anakwambia uchukue bunduki ukahangaisha watu, uende ukauwe watu. Bwana Yesu asifiwe sana. It is because shetani ako na mpango wa kumaliza hatima yako. Siku moja wakapanga kumaliza mimi na ndugu yangu.
kunina hamwe na muraithe wito. Kazini yangu anaitwa Maina Jega. Sasa wakapanga wakajua tutamaliza huyu, tuseme huyu ndio ameua huyu, kisha huyu tumpeleke ndani, twende tukamunyongee ndani, na huyu amekufa twende tukazike. Kumaanisha walikuwa na mpango ya kumaliza ile maono ilikuwa ndani yao. Walikuwa na mpango ya kumaliza ile maono ilikuwa ndani ya Maina. Hivyo ndivyo naona wako na mpango wa kumaliza vijana ndio wazee wabaki peke yao. Shetani ako na mpango, anajua future ya hapa. Future ya hapa ni vijana na wasichana. Hao ndio watajenga manyumba ya ghorofa. Baba zetu wamejenga nyumba tuli walijenga. Hapo ndio akili zao zilifika na uwezo wao ulifika hapo. Ndio kwa sababu nilizaliwa na mimi nikuje niinue pale level yake ilifika. Tuinue hiyo level nyingine. Nataka kijana mwenye yako hapa ujiulize mahali umefika sasa, ni kitu gani umefanya ya kusaidia maono ya baba yako. Maono ya baba yako nyumba ya mabati na hiyo nyumba imezeeka. Maono ya baba yako alileta kang'ombe kamoja na ni kamoja peke yake. Jiulize kama kijana. Jiulize kama kijana. Ni nini umefanya ambayo inaweza kulete mabadiliko ya maono ya baba yako? Maana baba yako alifikisha, akili yake ilifika hapo. Sasa nataka kuniambia mzee kama huyu ni akili gani ako nayo ya kujenga nyumba ya ghorofa? Anaweza kujenga nyumba ya ghorofa? Lakini kuna kitu kilitoka kwa mudhirimo yake ambao kinafaa kuendeleza ile maono alianzisha. Maana ukiona mzee alijenga kanyumba kama bati, alikuwa na maono kubwa lakini hakuwa na uwezo. Na ile kitu alitoa kwa mudhirimo yake inafaa kuwa na maono makubwa, lakini si maono ya kuvuta bagi, na si maono ya kukula miraa, na si maono ya kugojea watu na wapiga geta. Ni maono ya kuwazia mazuri na kujua Genesis. Katika kitabu cha Mwanzo kinasema ya kwamba mimi nimebarikiwa. Mwambie mwenzako mimi nimebarikiwa. Ambia mwenzako mimi nimebarikiwa. Na nimepatiwa dunia hii, nimepatiwa miti, nimepatiwa wanyama, nimepatiwa ndege na hata samaki wa kule baharini. Wote wako chini yangu. So I am a blessed person. I am a blessed person. Mtu mwenye nguvu na mtu mwenye maono. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wamebarikiwa kufika hapo tumefika? Inua mikono yako juu kama umebarikiwa. Haya, weka mikono chini. Wale hawajabarikiwa inua mikono yako juu. Hallelujah. Amen. Haya. Hiyo ndio injili ya mbinguni. Hiyo ndio injili ya matendo. Na injili tutengeneze hapa. Kama tunataka kwenda mbinguni, tuanze kutengeneza hapa. Kama unasema kule juu kuna maisha mzuri, tengeneza ya kwanza hapa, ndio hata kule ukienda kuangaliwa kwa kitabu unaonekana ulikuwa na maisha mzuri. Kwa sababu sioni venye unaweza kuwa umeishi huko kwa takataka huko, alafu uende upate nyumba ya gorodi huko. Haiwe, wataangalia tu akili yako ulitumia namna gani. Kwa sababu huku pia naangaliaga akili nilikupatia 5 common sense. Ulizitumia na nini? Kuna hii mtu alipatiwa talanta 10, wengine 5, wengine 1 ama 2. Na yule alirudisha na kuna yule hakurudisha. Na maswali iliulizwa, wewe yako ulipeleka wapi? Na huyu mwingine alipeleka wapi? Kwa hivyo ni vizuri ndio panga safari ile ya kwenda kule. Kwanza kabisa panga ya hapa duniani. Na hapa ya duniani inaanzaga na upendo. Inaanzaga na upendo wa Mungu. Tukipendana hapa, tukikuwa kitu kimoja, hata kule mbinguni tunakubalika. Ukipenda mwenzako, maana saa hiyo ndio nakuta watu, nakuta huyu mama na huyu baba wamekaa karibu lakini hawezi ongea. Kwa sababu mzee ni wa nini? Mzee ni wa Uda, naye mama ni wa Azimio. Wakiingia kwa nyumba wanasema niende wa Azimio. Na hiyo mwingine anasema niende wa Uda. Lakini ukiuliza Uda ni nini na Azimio ni nini, hakuna hawaelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo
hiyo ndio imeingia katika jamii. Hata wazazi wetu wamekosana, hawaongeagi, hawaonani. Unakuta mzee na mama hawasikilizani. Ukiuliza ni nini, mzee alifanya tu makosa. Ukiulizwa ni nini, mama alifanya tu makosa. Ndio kwa maana hatukilizani. Lakini kumbuka, Mungu ni upendo na upendo ni Mungu. Kwa hivyo kama kuna mtu hapa ambaye unajua hamuongeagi na yeye, haja unamchukia, ujue kule mbinguni, nikwambie kama ng'ang'a, mbinguni ni bali. Sema mbinguni ni bali. Kama wewe saa hii kuna mtu umebeba unawataka kale kamute ama kale kamodo ama kale kamama, ujue kuna chuki katika moyo wako, ujue kuna ndani ya moyo wako. Sasa tafuta njia muende msameheane, ndio kule juu mbinguni kitabu ifunguliwe, kitabu ya amani, kitabu ya amani, kitabu ya upendo, ndio tuweze kubarikiwa na ndio tuweze kuenda bali na taifa letu liweze kupona na nchi yetu ya Wakikuyu tuweze kupona. Na hapa mahali hapa ndio nasemaga kihumo yangu hapo kwa mzee Kiarie, hapo ndio kihumo yetu. Ukisikia yule mzee alianzisha maumau anaitwa General Waroige, hiyo imetoka tu hapa na ikaanzisha maumau na wakapigana mpaka tukashika nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha kuna kitu ambao tunastahili kuangalia kwa uzito. Tutafute upendo kwa njia ya juu. Na kwa sababu tukitafuta upendo, huyu Mungu atatushindania, huyu Mungu atatuwezesha, na huyu Mungu atatutengenezea barabara. I will make a way where there is no way. Nitatengeneza barabara mahali hakuna barabara. Na tukiomba turudi hapa tuombe vizuri. Hii matatizo unaona iko kwa nchi, utaona imeondoka pole pole. Matatizo ambayo iko na wetu, utaona imeondoka pole pole. Matatizo iko na wamama, itaondoka pole pole na kila kitu itakuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio nawauliza sasa, ni wangapi wanataka tuombe na itubadilishe nchi hii yetu? Inua mkono yako juu kama unataka. Utajituma. Siwaambii muombe sasa hapa, utajituma kule utaenda. Muende makanisani kwenu, muende kwa nyumba zenu, muende kwa masoko, muzunguke kila mahali, mutangaze, muambie Mungu, sisi tumetubu dhambi zetu, tumetubu dhambi kwa niaba ya wazazi, tumetubu dhambi kwa niaba ya watoto, tumetubu dhambi kwa niaba ya makanisa, tumetubu dhambi kwa niaba ya nchi, hata kwa niaba ya rais na makamu wake. Ni vizuri nimetaja makamu na rais. Mkumbuke makamu wa rais. Na hii ripoti sijui kama itamufikia. Walienda kule Nakuru, huko Afuraha Stadium, wakashika Biblia, wakaapa kwa Mungu, ukitupatia hii kitu, utupatie, tutarudi kwako na tutakushukuru na fanya kazi pamoja mpaka mahali utatufikisha. Wabieni, hilo ni agano. Na agano Biblia inasema hata kama ni ya mtu, kule mbinguni imeandikwa warudi Nakuru, wavuje agano, ndio watuambie hiyo maneno ingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mumwambie arudi Nakuru, avuje hiyo agano, maana itakuja kukula nyinyi. Nyinyi ndio itakuja kuwakula. Wao wanaweza kuenda. Daudi alifanya maneno, lakini nani wake aliteseka? Ni mtoto yake aliteseka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye anaweza kosa kuulizwa, lakini mtaulizwa. Kwa sababu nyinyi yote mulirogana huko, mkajita dhuraku kwa sababu ya lile agano. That was a covenant, na hiyo waliinua ni madhabahu. Maana walifanya madhabahu hayo na wakatoa sadaka hapo mbele ya Mungu na mbele ya dunia yote. That is a covenant you must break. Bwana Yesu asifiwe sana. Otherwise mutalia. Sijui ni kwa nini nasikia nikirudia hiyo. Otherwise italeta, sio lazima mupigane, lakini uchumi inaweza enda chini.
Sio lazima watu wapigane huko na huko, lakini mishamba yenu itakataa kutoa, mashamba yenu itakataa kutoa, ng'ombe itakataa na maziwa, kwa sababu Mungu akiwa nyumbani kule mbinguni anauliza swali, mlinidanganya kwa nini? Haleluya! Kwa nini mlinidanganya? Na zaidi unaona wanasema hawataki that, wanataka 30%, kwa sababu they don't need you, kwa sababu Mungu wenu amewaondokea. Haleluya! Mungu wenu ameondoka. Yule Mungu alikuwa anawafanya mnaonekana nyinyi ni watu powerful. Yule Mungu alikuwa watu wote wakisema bila hawa hatuwezi kuenda. Alienda wapi? Mujiulize hiyo swali. Na mkijiuliza hiyo swali, muende mtafute huyo Mungu, murudi kwake. Angalia ile maagano mmevuja. Mutube watu wa kanisa, mabishop na mapasta na washirika wote, murorogane, mwende musimame, mwambie Mungu, tumekuja kutubu dhambi hii, tumekuja kusema sisi tulikukosea, tulikuganya, tuliinua Biblia kwa uongo na hila, na sasa tumekuja msamaha, na utaona iji yetu itaponywa. Na hakuna siku utaona huyu ni Mjaluo, na hakuna siku utaona huyu ni Mkalenjin, hakuna siku utaona huyu ni Mkamba, utaona ni Mkenya mwenzako, because tutakuwa the unifying factor na tutalete amani katika nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na amani ikiingia, naye Yesu atakuja, ataifanya Kenya kuwa kioo ya dunia mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nifike hapa mwisho, kwa sababu naona wakati pia hauko pamoja na sisi, inaelekea kufika saa 7, na najua kuna mambo mengi ambayo tunastahili kufanya, lakini nimefurahi sana kwa ajili ya neno hilo. Sio neno nilikuwa nimepanga, lakini Mungu ameniambia sugumusa hilo neno. Kwa wale watu wanijui sana, labda niwaambie, kwa sababu naona wengine wananiangalia, na mama mwingine pale anauliza ule kale kwani ni fulani ndio usiende na taswisi nigetha tie guthinanga. Mimi naitwa Dora, nijitagwo Dora Waruige, na nimeokoka na ndimohonoku. Yesu ni Bwana, Yesu ni mwathani. Hapa ndio kihumo yangu, hapa ndipo nimetoka. Mimi ndio nilianzisha ile kikundi mlikuwa mnaogopa, nindambiririe kudikia Mugeke, ile ilikuwa inaitwa ya Mugeke, ilitokea Mugeke, tulikuwa na Maina Jega, kuna Maina Jega. Sasa ukiangalia kwa huyu mzee kuna Jega, ukiona mudhurio kuna Jega na kuna Dora, na kuna Dora. Sasa Dora ndiye alikuwa mkubwa, Dora ndio wale mwana, Jega ndiye alikuwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo mkiweza kusema ati hawa watu ni wabaya, mnaanza na nyinyi. Mokebe wakati mkagando kwaje na hivi. Watu wapadana mkisema watu ni wabaya, mnaanza na nani? Kwa sababu nyinyi yote ni familia yetu. Nyinyi yote ni familia moja. Mukiro Mugeke mwirago ni nyinyi. Lakini mimi nilitoka na nikaokoka, niko na kanisa pale City Stadium, na si moja ni mingi, hata ukienda Amerika utazipata. Na kutoka hapo tuko na miradi mikubwa tunafanya kusaidia hawa wazee. Sasa tuko na wazee 700 ambao tunapatia chakula kila mwezi, wanakula. Na sikusema mkuje, tunaangalia miaka. Naona mama hapa ananiangalia, nione vizuri nitakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia tuko na miradi ya vijana, miradi ya vijana. Mimi sipendagi wale wameokoka sana, kwa sababu Yesu wakati nilikuwa nimeenda kule mbinguni, kuna wakati nilikuwa nimeenda, Yesu akaniambia mimi sikutumwa kwa sababu ya wale wazuri, nilitumwa kwa wale wabaya. Kwa hivyo na mimi nimekutuma, enda kwa hao wabaya, uwalete kwa ufalme wako. Sasa mahali pale tuko na waizi, tuko na wauaji, tuko na washerati, tuko na wachawi, hata waganga tuko na wao. Mimi wewe kama umeokoka sana usikuje kwangu, kwa sababu utakuasika. Kwa sababu mara kidogo utasikia huyo alali muishi. Ukisikia kidogo utasikia huyu ni conman. Ukikaa kidogo utasikia huyu ni mchawi. Hata nikifanya deliverance namwambia toa hiyo kitu iko hapo ndani. Tunakuta nikake kitu ya nani ya uchawi. Sasa Mungu amenituma kwa hawa watu, nizungumuze na wao wabadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wamebadilika wengi. Si hata hapa badana mnaona mnyogagwi sana siku hizi.
tofauti. Walikuwa na wanyoka, niko na wao huko. Wananiambia tumewafinya. Sasa mimi nikaambia hamtakuwa mkiwafinya, mtakuwa mkifanya kazi. Nikaanzisha project ya kutengeneza viti, ya kufanya mekanika, ya kushona maguo kama hivyo unaniona. Wao ndio wamenishonea hizi nguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because there is a purpose. Kila mtu ako na purpose. Usione mtu pale barabarani kwa sababu anavuta bagi unasema huyu ni wa shetani. Hakuna mtu wa shetani dunia hii. Sisi wote ni watoto wa Mungu. Ni kuondolewa, tuliondolewa, tukapelekwa kwingine. Hata wale vijana unaona wote wanafanya mambo mabaya. Ni kuzungumziwa tu. Siku moja nikiwa Kamete. Nimekaa Kamete sana. Si kazi nilikuwa nafanya. Nilikuwa mfugwa. Na nimeenda Kamete mara 12. Nimehukumiwa kunyogwa mara 2. Lakini mashini inakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa huko sasa nikiongea na hawa watu wote. Nikakuta kumbe hawa watu hawakuagi wa. Kumbe andu acio matiko mari oru ni watu wazuri. Ni andu wega. Hawa watu ndio wanaandikaga tule tu message. Acio ndio maandika tu message. Tumetumiwa kamusigo. Nindatumirwo kamusigo. Kwa hivyo tuma shilingi 2000. Tuma ngiri. Kamusigo kako kafike. Kamuligo kau gakinye. Na akili zako mingi. Na akili ciaku. Na uzuri wako mingi. Unatuma 2000. Unatuma ngiri. Mwingine anasema ni wale tiende toje rusia mugeke yako Kamete. Na unamtumia shilingi 30,000 na akili yako mingi. Huyo mtu akitolewa huko. Mundu ucio arutwo kuu. Si unaona kuna akili? Kama anakuvuruta pesa yako ukiwa kwa nyumba, si yako na akili. Kwa hivyo huyu ni mtu anafaa kusaidiwa, arudi hapa ajenge taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja tulikuwa na mhubiri mmoja huko ndani. Akatuambia, unajua ni kwa nini tunawakora Kenya? Wako na bunduki. Na tuna polisi wanachukua mahogo kwa barabara. Akaniambia, unaona huyo polisi yako kwa barabara. Huyo Usho ni biashara. Na unaona huyu kijana alikuwa amebeba bunduki. Alizaliwa kwa polisi aletwe muthigari. Lakini wakamunyima nafasi yake. Ndio kwa maana unaona anaenda anatafuta bunduki na anatembea na bunduki na aopi. Sasa wewe nikupatie bunduki hapa. Utaanguka chini ukitoroka. Lakini huyo kijana anatembea nayo na aopi hata kidogo. Maana alizaliwa akiwa askari. Na yule ambaye alizaliwa kuwa mwenye biashara ukamweka askari wa trafiki. Ndio anachukua hiyo pesa. Kwa hivyo corruption haitaisha Kenya kwa sababu umetuma watu kando, hawa wanaenda kwingine na wanaingia kwingine. Lakini if we do priorities, wale vijana wako Kamete, wale waizi watolewe kule wote, wakuje wapatiwe magari pesa nini, wapatiwe uniform ya traffic. Hakuna siku atachukua pesa, atakuwa akipiga salute na kwambia gari yako tayari si mzuri. Unaenda kumpatia hoga na kwambia thank you sir, ninalipo mshahara, na anakukamata na kupeleka polisi. Vizuri. Na yule askari anachukua hogo. Mfungulie supermarket. Siku 5 utaona kila supermarket zote huko ni za polisi hao ambao wanachukuaga hogo kwa sababu watakuwa wameingia kwa ofisi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tumpigie Yesu makofi. Haleluya. Amen. Sasa nataka tusimame. Turugame. Tuibe wimbo moja. Tuimbe wimbo rumwe. Alafu tukiiba hiyo wimbo. Kuna huyu mama wa kanisa. Mutumia ucio wa kanitha. Ni wewe ama ni wewe? Huyu wa mzee. Mwiretu wa Mutheko. Huyu alikuja na huyu pastor. Wale mokete na ako wapi? Ni muimbaji, si ndio? Unajua sauti imepotea. Nataka kutakatieni, mnataka muimbaji. Sitaki kuita wangu kujeni. Muimbaji mmoja akuje tu. Mwenyewe okay. Mwenyejua hata kama unaibaka za dashi, usikuje kuiba ya dashi, nataka tuibe tu moja kama wewe ni muimbaji. Sitaki watu huyu ndio nataka pia wa hapa ambao umekuja. Kuja tu kama wewe ni muimbaji. Mimi napendaka kutumia wale watu wako huko. Kwa sababu wako kuna kitu nataka niwache, kuna mbegu nataka nimpande katika maeneo hapa. Kama wewe ni muimbaji kuja. Kama uko na sauti, hata kama umelala ukimkamata kitu kuja. Tunakupenda jinsi ulivyo. Gotire? Tito dogothe. Basi shika microphone baba. Ni huyo. Nataka tuongoze kwa wimbo moja. Alafu katika hali hiyo kama ungependa kabla tupeleke huyu mzee uko chini. Umesikia umeuzwa. Na umeona kweli hii maneno maisha umekuwa kiishi si mzuri. Umeona hii maisha unastahili kuibadilisha. Ungetaka kurudi kwa Yesu.
kuja tu hapa mbele tukuombee, maana sijui ni kwa nini huyo mzee alipumzika, labda alipumzika ndio uokolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unajua uko hauko sawa, uko kama mimi ule wakati wa zamani, kuja tu. Na kama unavuta hiyo kakitu, wewe kuja tu na hiyo kakitu yako tu. Hata mimi nilikwenda kavuta, ninakajua mpaka kale ka Tanzania kawapi tu, hata tunajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah, tuendelee mama baba. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tupeleke mioyo yetu kwa Bwana wakati tunaimba hii nyimbo, kabla tujaenda kwa ile watu wengine. Twitore mbere ni Ngai tukiina rwimbo ruru. Na tumaanishe kile, na kwa sababu tayari mahubiri yamepita. Na tukao tukimaanisha ugo touga. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama hakuna Mungu kama wewe, hakuna. Tuimbe sote. Mungu kama wewe. Oh, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, kuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Ogotire Ngai onge tawe, gotire onge tawe, gotire Ngai onge tawe, gotire Ngai onge tawe, gotire Ngai onge tawe, gotire onge tawe, gotire Ngai onge tawe, gotire Ngai onge tawe, oh, gotire Ngai onge tawe. Imbeni jamani, wacha tuimbe. Onge tawe, gotire Ngai onge tawe, gotire Ngai onge tawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba tujipeleke mbele za Bwana. Chukua dakika moja, hata kama hujai kanyaga kanisa, unajua kuzungumza na Mungu. Mwambie Mungu akumbuke moyo wako, akumbuke nchi yetu. Just talk to him. Chukua dakika moja. Aleria Ngai umwire rikana bururi witu. Mwambie tu. Hata kama hujai kanisa kanisa. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwambie akumbuke vijana wetu. Mwĩre aririkane anake aitũ. Mwambie akumbuke nchi yetu. Mwĩre aririkane bũrũri witũ. Talk to him now. Mwarĩrie rĩu. Nakushukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii. Megharimika mkono wako. Kumbuka nchi yetu Bwana, ukatulehemu. Kadri neno lako linavyosema kwamba ikiwa watu ambao wameitanishwa na wewe kama watacha njia zao mbaya na kutafuta uso wako, wewe uko juu mbinguni utafungua masikio yako na kuwasikiza na utaponya nchi. Ponya nchi yetu, ponya wazee, ponya wamama, ponya watoto, ponya jamii, ponya biashara zetu, ponya mashamba yetu, kwa sababu ni Mungu mkuu. Katika jina la Yesu utusamehe na utulehemu, tuongoze tu katika njia zako, kwa sababu ni mfalme na Mungu mkuu. Saidia watu wote mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Kuna wale wameumia, kuna wale wamefika katika mwisho. Jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunasema ni asante kwa ibada hii. Amen. Asante kwa Mr. Kiarie. Yes. Ulimtunza na ukamweka miaka 30 na zaidi. Yes. Kwa ajili ya utukufu wako. Yes. Amelala kwa ajili ya utukufu wako. Yes. Ninakuomba msamaha zote alizozitenda akiwa hai. Yes. Na zile alitenda bila makusudio. Yes. Ninakuomba msamaha kwa ajili ya dhambi za watoto wako. Yes. Ninakuomba msamaha kwa ajili ya familia yake. Yes. Nakuomba msamaha kwa ajili ya wazee wa rika yake. Yes. Baba, nakuomba kwa msamaha kwa ajili ya eneo hili. Ukatutunze tena, ukatushike mkono,
utuelekeze katika maelekezo yako, na kwamba Baba ukaibadilishe na ukatugeuze kuelekea upande wa kwako. Tugeuze na ukaguze nyoyo zetu, tukufuate, tukae kwa mapenzi yako, maana wewe ni Mungu, unastahili kuabudiwa na hakuna Mungu mwingine, hakuna uwezo mwingine ambao tunatarajia, hakuna mamlaka nyingine ambao tunatarajia, ni wewe tu Baba. Tusamehe tu Baba. Kumbuka watoto wao wamekuja, wameinua mikono yao wakisema wamesarenda, wanahitaji msaada wako, wanahitaji neema yako, wanahitaji mapenzi yako Baba. Guza nyoyo zao, guza roho zao, guza makazi zao, familia na ndoa zao. Guza mji huu Baba, ukaubadilishe, ukafanyike chimbuko la neno lako, ukabadilishe viongozi wa eneo hili wakutambue wewe, ukabadilishe makanisa katika nyumba hii, maeneo haya, waache kupigana bali wakutafute na wapigane na adui shetani. Baba, nakuomba tu kwa vijana ambao wanavuta bangi, wale ambao wanafanya maovu, ukawakumbuke kwa njia ya kipekee, ukawabadilishe jinsi ulivyonibadilisha. Nilikuwa hata sijiamini, nilikuwa nimekata tamaa, lakini ulinishika tu na ukasema sitakufa bali nitaishi. Hata hawa watoto wetu hawatakufa bali wataishi kutangaza neno lako, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Sasa safari ya mzee imefika ya kumwelekeza mahali pale, lakini kuna kitu kimoja ningetaka wazee wa maeneo haya mkusimame hapo karibu na jeneza kwanza. Wazee wa maeneo haya, athuri a itura riri marero maro aria maumite itura riri marugame haha ithanduku-ini riri. Athuri kuma itura riri nio marero marugame ithanduku-ini. Kama umetoka haya maeneo, nendeni tu wazee wote, wazee wakogwe aria miaka yothe ni makiriri ithanduku riri, na siku tusimame tu, karibieni, waambieni watu wote wakaribie sasa, wakuhiririe ndio tuweze kufanya, kwa sababu eneo hili limekumbwa sana na mauti, limekumbwa sana na mauti ya watoto wadogo ambao ni vijana wa miaka 20, 25, 30, ambayo katika jamii yetu halikuwa likionekana. Nataka tu tutainua mikono yetu juu, tuweze kuambia Mungu tumesimamisha mauti ya watoto wetu, na kwa ajili watu wengi hawaelewi siri ya kwamba tuko na mamlaka, tuna wathani, na wazee ndio kichwa, na athuri nio atongoria. Wazee ndio kichwa, wa mama ni chigo, athuri nio mutwe. Hawa wazee unaona hapa wana uwezo wa kusimamisha kifo yote hapa. Athuri aya mena uhoti wa kurugamia gikuo. Wana uwezo tukitoka hapa mvua imwagike. Mena uhoti wa mbura yure guko. Wana uwezo wa kusema jambo any criminal activity hapa iishe. Mena horo wigie kuga waganu wothe othe. Wako na mamlaka. Mena uhoti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka ni mmoja wenu achukue microphone. Ndio mwanyu wa micro. Aongoze maombi. Atongorie mahoya. Tukatase hii kifo. Tukararie gikuo giki. Na tukatase shida. Na turege thina uyu. Na umasikini. Na thina. Na watoto kutokutii wazazi wao. Na ciana kwa gwathikira aciari. Mmoja chukue microphone. Umwe ndio microphone. Ewa hapa. Wengine tuinue mikono juu wazee. Tuwe mkono iguru uguo. Twite Ngai. Ngai ithe witũ nĩ tũgũgũcokeria ngatho mĩarahuko na mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengiũ Baba nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩkĩte Ngai ithe witũ, na ũgatũhe thayũ na kĩĩrĩgĩrĩro Mwathani. Nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ twakwĩra nĩ wega Ngai ithe witũ. Twĩ mbere yaku mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ithe witũ, tũgĩgũkaĩra Ngai ithe witũ nĩ ũndũ wa andũ ethĩ ũrĩa marakua Ngai ithe witũ. Angĩ tũraigua mareita na ũrĩa ũngĩ akeita marĩ o hamwe Ngai. Twahoya Ngai ithe witũ ũtũteithie no tuiguire tha Ngai ithe witũ
wa ngoma wa ikuũ itarĩ na kĩharĩro Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani, mũthenya wa ũmũthĩ twahoera bũrũri ũyũ, twaũneana moko-inĩ maku Ngai Ithe witũ, twaregana Ngai Ithe witũ na ũitĩkangu wa thakame o wothe Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai wĩ mwĩhokeku Ngai Ithe witũ, na nĩwe twĩrĩte hĩndĩ ĩrĩa tũgaũkaĩra Ngai nĩ ũkaigua, na ũrĩa wothe tũkahoya Ngai Ithe witũ nĩ ũgatũhingĩria rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũguo twakaba bũrũri ũyũ wothe na thakame yaku Jesu, nĩ ũndũ wĩ mwĩhokeku Ngai wega Ngai witũ. Ndahoera Ngai Ithe witũ ũkagweta rĩĩtwa rĩaku na ũgakararia Ngai Ithe witũ, twakũhoya thayũ nĩ ũndũ wa kanitha mothe Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na twaregana nginya na ikuũ cia ngari, ikuũ cia ndege, ikuũ ciothe cirehetwo nĩ ũrĩa mũũru, nĩ twaregana nacio Ngai Ithe witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na ithuĩ na watu wote wanaitanishwa tuguka na tushosho na mamu kuje. Huyu ni mama yangu na maitwoke ni koguo haha. Sasa kanisa, mnyoshe mikono tunapowaombea. Kanitha tukwambararia moko reke makinye. Karibieni tu. Suguka saduku, suguka tu. Thiugo na kugu muthigoke. Mutengeneze mufirigo mzuri. Dihari, rugama hau. Kemani ruke. Thank you. Hau ni hega. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuabudu kwa ajili ya familia hii. Wewe mwenyewe unasema wewe ndio ulipeana na ndio unachukua. Ninajua ya kwamba huyu mama amewachwa mama mjane, na mjane yote ni mke wako. Hawa watoto wamewachwa bila baba, na wewe kutoka leo wewe ndio baba yao. Ukaweze kuwainua, hata kuna vijukuu na vitukuu, ukawabariki na ukawanyunyusie upendo wako, wakuwe familia moja, waishi kwa upendo, na madhabahu yoyote ya kishetani ambayo iliwahi kuinuliwa ama itajiinua, yote na ikabomoke na ikaporomoke katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza umoja wa watoto hawa na mama yao, heshima isiyo wahi kuonekana kwa mama yao ianze kuonekana kutoka leo, maana utukufu wote na manto umeiregesha kwake. Umwelekeze, umfaulishe na umpatie moyo wa uvumilivu na wa ushindi, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. So familia, ninawauliza tu vijana, kwena anake, kwena iletu, huyu sasa ndio amechukua kiti. Heshima yote irudi kwa nani? Kwa huyu mama. Na kama kuna jambo mami, we mami, kama kuna jambo lolote, kuja kwangu. Usilale ja na ile kitu ahadi mzee nilikuwa nimemwambia nitamjengea nyumba, wewe kuja unionyeshe ni wapi. Yeye alikuwa anataka hapa, lakini sasa wewe nilisikia utaki kukuja hapa. Tutatafuta mahali tutengeneze, kwa sababu hiyo ni kitu nilikuwa nimemwahidi lazima nijenge. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hivyo kwa sababu anasikia. Si anasikia? Ndio nimwambie ile kitu tulikuwa tumepanga na lazima tukamilishe. Na tutampenda zaidi na zaidi, na nyinyi mkue pamoja na sisi na sisi tutakuwa pamoja na nyinyi. Na tutafaulu katika kile mipango. Na ndukanaigwe wagete hinya ndiho na ningurugama nawe. Njara ciothe riu wewe mami, ona akirio mami na ciana ciaku ri nacio ciothe ri metagwo atia Kang'ethe nacio angĩ inyuothe muke tucire kuria kianda na muke na magi
nigetha tushire niguo. Thank you. Na wazee wa hapa, najua wazee mnasema tutakuwa na wewe, lakini tukizika mzee mkisikia kuna mambo huko imetokea tokere imendaga muna solve andu a nyumba mucokanirire nigetha muteithie family ine rugame. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Thank you very much. Leo anake mwigire haha tuhote kumagaria muthe na twarikia ndiraigua watungateri wote, kama wewe ni mtungateri kuja hapa, simama kwanza, ngojeni kidogo. Kama wewe ni mtungateri kuja. Kama yeye ni mchungaji. Mchungaji, nasema mchungaji. Mchungaji yote wa kanisa yote yako hapa, just come. Shikilia kwanza, ngojea kidogo, ngojeni kidogo. Sasa tuogoseni wachungaji. Tuende mpaka kwa shimo pale. Tutafuata tukiendelea kuimba wimbo huu mpaka pale kwa tutapumzisha mzee. Watoto tagulieni. Ni kuri fururi mwega ma na tungitekia twawona amungai atuire okuo atuthondekagira mucii iguru kwa Jesu tugacemania okuo iguru kwa Jesu nitugacemania okuo nitugathage ithe witu tumucokagirie mwera tondũ wendo wake mwene ũtũmaga tũkenagio igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania okuo. Nĩtũgathage ithe witũ tũmũcokagĩrie mwera tondũ nĩ wendo wake mwene ũtũmaga tũkenagio igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania okuo. Nĩtũkaina nyĩmbo njega irio cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ matigaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesu. Thank you. Ithe witũ ũrĩ igũrũ nĩtwagũcokeria ngatho oro rĩngĩ nĩ ũndũ wa ndungata ĩno yaku. We nĩwe waheanire, we nĩwe wagĩra. Tũtirĩ na kĩũria tũngĩkũria tondũ nĩwe ũĩ gwĩka ũguo. Nĩwe ũĩ gĩtũmi kĩa mĩaka ĩrĩa ũramũigire gũkũ na nĩwe ũĩ gĩtũmi kĩa rĩrĩa ũreciririe kũmuoya. Nĩamu nĩ ũratwĩrire woyaga kĩndũ kĩrĩa kĩega tondũ nĩwĩrirĩirie. Mũthuri ũyũ nĩarakwĩhokete ona agakũrũmĩrĩra. Rĩu nĩtwathiĩ kũmũhurũkia nyũmba-inĩ yake. Baba nĩndakũria ũtwarane nake na mũteithie na ngoro yake ĩikare kũu kwega kwega kuraga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na gwĩtĩkia. Amen. Ikurukia. Ninapenda kuina. Pole pole tu, pole pole.
nitugathage ithe witũ tũmũcokagĩrie mbũera andũ nĩ wendo wake mwene ũtũmaga tũkenagio igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania kuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania kuo nĩtũkaina nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ matikaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania Igurai njĩra hau nĩgetha mahote kũhĩtũka. igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania nĩtũgathage ithe witũ tũmũcokagĩrie mwera Tũge mũndũ arũme gĩcitĩri na gĩciko. nĩ wendo wake mwene Mam, ĩrĩ ũtũmaga tũkenagio igũrũ mũndũ wothe wa bamĩrĩ ciana ciake na atungatĩri tũrũme tĩri mũnyite tĩri ũguo ndanyita nengera mam shika mchanga na hata watoto wake watoto wajukuu vitukuu. Good, asante sana. Watu wote wa family watu wote wa family. Tuanze na familia. Mama wako wapi? Namshikilia yule ako na nguvu, anaweza karibia. Ngoja kidogo, ngoja kidogo, ngoja kidogo mpaka taambiwa mrushe. Mtu akue karibu na yeye. Fungulia mamu hapo njia. Leke mushiari oke. Leke madhi oke na hao. Thutha waku ako nyuma yako. Acha atampatie mchanga. Kukue watu strong. Tuvumilie. We Jehova, we nwe waheanire na we nwe ugiraga. Yes. Ate muoyo no wacoka iguru na guo tiri wacoka twiri na muhu utuike muhu. Yes. Tuikie tiri ucio witũ. Tupatie wazee wale walika yake. Athuri aria akuru alika riake mureke athuri aria akuru alika riake akina Kahiga. Kahiga na maitũ aria niaru. Mama maikie tĩri nigetha au hange tugitigire andu ethi. Wazee kwanza. Athuri mambe maikie na mundu wothe muniaru etikiria mbe okeikie. Watoto wake. Okay, good. Thank you. Muthe Kibendera. Yes. Wazee wote chukua mchanga mahali huko. Oya tu. Ikia. Thank you. Good. Yes. Yes, athuri. Ni maiki athuri ni maiki. Wazee kabisa. Tigera ndoya nini hau hange. Senior citizens. Yeah. Alafu na vijana mujipange sasa hapo nyuma. Vijana kila mtu akamata kijiko. Mujipange hapo nyuma. Vijana. Wamama, yes. Nĩtũkaina nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru. Tuendelee. Onamo maroho maitũ matikaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania kuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania kuo nĩtũkaina nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru
onamo maroho maitu matikaigua ruo ringi iguru kwa Jesu nitugacemania okuo iguru kwa Jesu nitugacemania okuo nitugathage ithe witu tumucokagirie muhera tondu ni wendo wake mwene utumaga tukenagio iguru kwa Jesu nitugacemania okuo iguru kwa Jesu nitugacemania okuo ino tukaina nyimbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ matikaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesu nitugacemania okuo igũrũ kwa Jesu nitugacemania okuo nitukaina nyimbo njega iria cia andũ arĩa atheru matikaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesu nitugacemania okuo igũrũ kwa Jesu nitugacemania okuo ngũkinyũkia o kahora njerekeire o matu-inĩ na nĩnjũĩ nĩngakinya ngahurũke na Mwathani nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesu nĩ mũgate roho waku mũnyotokia ndikahũta kana nyote ngo yakwa na itimũ rĩakwa nĩ maandĩko ma Mwathani ĩthiaga oro hamwe na irio ciakwa rũgendo-inĩ nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesu nĩ mũgate roho waku mũnyotokia ndikahũta kana nyote nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesu nĩ mũgate roho waku mũnyotokia ndikahũta kana nyote gocai Mwathani wa theru utumĩte iria iriku rũgendo rũthiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa gocai Ngai witũ gocai Mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa Mwathani nĩatuhonokirie ndudu Jeremi na Kararia matanakinya tweherie ngarari na ũremi gocai Ngai witũ gocai Mwathani wa theru mathiĩte gũthira
tena giri na giri cia wonokio cikareire ite-inĩ cia ũnene ciatereire tume mbara-inĩ twambate na mwĩrĩ wa roho gocai gocai Ngai witũ gocai gocai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa mwathani witũ nĩ aratwĩra tũiyũrwo nĩ gũkirĩrĩria mwathani witũ ahotanire na wendo na gũkirĩrĩria gocai gocai Ngai witũ gocai gocai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa tũikarage na ngoro theru tũrĩ wĩra-inĩ wa mwathani kũrĩ thĩna kana gĩkeno rĩtwa rĩa Ngai no rĩgocagwo gocai gocai Ngai witũ gocai gocai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa Jesũ nĩngwendete arĩ kĩndũ gĩakwa ũhoro wa mehia nĩwaninĩire mũhonokia wakwa ũkĩhonokia na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere Jesũ mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra ngoro nĩiyũirwo nĩ wendo mũingĩ tondũ nĩwambire kũnyenda mbere ũgĩitwo thakame nĩ ũndũ wa kwenda na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere Jesũ mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra ingĩtũra muoyo ona kana ngue no ndĩrĩkwendaga na ndigatiga gĩkuũ gĩgathira tũtigwo nawe na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere Jesũ mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra Jesũ mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra nĩ mũrata mwega ũnyendete Jehova Ngai mũrata wakwa ndayũaga na ndaceragĩrwo okago hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire nĩngũgũkumia Ngai mũnyũmbi ũngĩonagwo itarĩ kĩene thĩno rĩtwa rĩaku Baba rĩambarario ũkĩangumo na ũgoci-inĩ ciaku ingĩhinyĩrĩrio mũno nĩ thũ mĩrimũ na nyarirwo nĩ thĩna ng'aragu nyota na gĩa kwĩhumba ngwĩtaga Baba no kanjĩtĩka nĩngũgũkumia ũngĩonagwo itarĩ kĩene thĩno rĩtwa rĩaku Baba rĩambarario kĩangumo na ũgoci-inĩ ciaku ndona thĩna thũ ciakwa igatheka ikĩũragia Ngai wakwa thiĩte kũ ũmahumbagĩra tũnua twao Jehova Ngai we ũkanũmbũia nĩngũgũkumia niĩ ũngĩonagwo itarĩ kĩene thĩno rĩtwa rĩaku Baba ũkĩanguma na ũgoci-inĩ ciaku na niĩ nĩngũgũkumia ũngĩonagwo itarĩ kĩene thĩno rĩtwa rĩaku Baba
Yokia kumana gacinde ciaku nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũra oro ũguo na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete nĩ waire marũa mabata makunyonereria njĩra ya igũrũ ndingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ wanduire ithaga rĩa goro ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri aratakwa nĩ mũĩ ũndũ ũcio na njĩra ya ũgĩ mwathi wanyu na mũnene wanyu ndatũraga thĩinĩ atũraga igũrũ ikaraga imũmenyereire ruone ndaima bũrũri wa thĩno ndorete igũrũ ngone wega wakuo tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra nĩkĩo ndoiga mwathani ndongoria gĩthima gĩkĩ kĩreke baba tũkiunyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũra na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke gĩthima gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũra na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke Jehova mwathani kuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku nĩũmagitagĩra na ũtani mũingĩ ngumo na ũgociro gũcokerera ĩni ngumo na ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao rĩu nĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ wĩtagwo Jehova mũnene wa ita arĩa wĩtongoreirie matihotagwo ngumo na ũgociro gũcoke rĩtũ-inĩ ngumo na ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgociro Petro na Johana makora kĩonje kĩa mahoya thendi na matiarĩ nacio Petro akĩmwĩra ũkĩra wĩtware ngumo na ũgociro gũcokerera ngumo na ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgociro rĩu nĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ wĩtagwo Jehova mũnene wa ita arĩa wĩtongoreirie matihotagwo ngumo na ũgociro gũcokerera ngumo na ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgociro gũcokerera mũthenya ũrĩa mũnene ndĩriragĩria wĩ hakuhĩ gũkinya Jesũ acoke kũrĩa nĩ wĩharĩirie ngoro-inĩ yaku gũcoka kwa mwathani mũremi ũyũ ndatũire ndĩmwĩraga ũthamaki wa igũrũ nĩũkuhĩrĩirie tondũ ũremi wanyu thindimoĩ mĩrango
Musamaria ugukiuga atia ndatuire ndimwiraga uthamaki wa iguru nikuwiriirie tondu aremi wanyu mirango ya iguru nĩ mĩinge rĩrĩa ndokĩte kwanyu nĩ mwanyonire ngĩruta wĩra mũingĩ wa kuonania na ngĩriũkia Lazaro wa Bethania ndatũire ndĩmwĩraga thamaki wa igũrũ nĩũkuĩrĩirie tondu aremi wanyu mirango ya iguru ahoro muoyo ndithanganagia tondu mutitiri muoyo nioigire wothe uria mwihokete ndagaconorithio nioigire wothe uria mwihokete ndagaconorithio ngakena tia ndamuona Jesu na ndamenya kuna tuthamaki witũ nĩ wakinya na ndamenya kuna tuthamaki witũ nĩ wakinya maitho makwa nĩ makerorera ũthiũ wa mwathani Jesu naguo kogwakwa nĩ gũkageithia Jesu muoyo wakwa naguo kogwakwa nĩ gũkageithia Jesu muoyo wakwa ngakena tia ndamuona Jesu na ndaigua coro wa uho na ndamenya kuna tuthamaki witũ nĩ wakinya na ndamenya kuna tuthamaki witũ nĩ wa thĩinĩ wa itũra ena gĩtuamba gĩa kũhurũkwo nĩ atheru na rũĩ rwa muoyo rũhana tarĩ gĩcicio na rũĩ rwa muoyo rũhana tarĩ gĩcicio ngakena tia ndamuona Jesu na ndaigua coro wa uho na ndamenya kuna tuthamaki witũ nĩ wakinya na ndamenya kuna tuthamaki witũ nĩ wakinya niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondu nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia ngue ũngĩthengia hinya waku ndingĩtinda kamwe ke mũtharaba ũthecererwo nĩ Reverend na mũndũ ũcio ũngĩ wa Ngai tindĩkai rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Roho Mũtheru. Twina mahũa tũkũigĩrĩra nĩgetha tũthiĩ tũkĩrĩkagĩrĩria na Kariũki Mũirũrĩ nĩ akwĩharĩria nĩgetha ũkĩacokia ngatho. Nĩenda mahũa marĩa me harĩa thutha rĩa ngoro nĩ rĩa bamĩrĩ, rĩu rĩa raũndi nĩ rĩa arata, na rĩo rĩa mũtharaba nĩ rĩa kanitha. Ũguo mahũa macio nĩ moyo kũringana na ũguo ndĩrauga. Andũ a kanitha moi ihũa rĩa ngoro, ihũa rĩa mũtharaba, bamĩrĩ yo rĩa ngoro na warata ta athuri arĩa tuma nao harĩa. Athuri arĩa mekũrũgamia harĩa nĩ Reverend no moe ihũa rĩu rĩa ngoro na andũ mambĩrĩrie gũka namo rĩu. Nĩ me haha andũ a bamĩrĩ, andũ a bamĩrĩ nĩ mambĩrĩrie maitũ witũ ciana ciake andũ ao moke maigĩrĩre ihũa rĩrĩ
ria ngoro tweterere aciangi hanini amona no moke mwena uyu no gwikate make moke othe na maikare handu meuke ne video reke nginya maitu oke ahutie Yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Tutiũke mwĩke ũguo nĩgetha video kiume wega na mbica ũkai rĩu nginya mũigĩrĩre mwoyo nginya mũkĩigĩrĩra igĩrĩrai tondũ nĩ mũciari witũ twendete. Very good. Ihũa rĩu rĩngĩ nĩ rĩa arata athuri arĩa he athuri mekwarĩtie na andũ arĩa makĩrĩ arata. Ihũa rĩu rĩngĩ rĩa raundi no moe ihũa rĩa raundi kahiga nĩ athiĩ harĩa na athuri arĩa angĩ arata ake hena ũngĩ wĩ thutha waku hau na acio angĩ nĩ moke ni aya katarĩ o pillars mũkũigĩrĩra haha ũguo very good question moyo rĩu rĩngĩ nĩ rĩoyo nĩ andũ a kanitha rĩu rĩngĩ rĩoyo nĩ andũ a kanitha tukũigĩrĩrwo haha ũguo acio angĩ meko aya very good angĩkorwo he mũndũ wĩna ihũa rĩa kũhanda andũ no mathiĩ mbere kũhandĩrĩra angĩkorwo wĩna ihũa no ũthiĩ na mbere kũhanda tondũ ihinda rĩu nĩ rĩa mahũa na Kariuki mũirũria nguhĩrĩria tondũ no agũgĩcokia ngatho sina hofu mbele zake kwake nasimama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ndiye good nĩ inyuĩ twetereire mũrĩkie ndiye mwamba ni salama chakutumainia ngwĩciria hatirĩ mũndũ twahingĩrĩria ũkwenda kũhanda ihũa na hau tondũ ndĩrenda kũhoya nĩgetha nengere brother Mũirũrĩ atucokerie ngatho atũwish well na atũhe direction ya ũrĩa tauma haha dhambi zangu kuziosha kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama. Rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ rĩega nĩgetha tuge Ngai witũ nĩ mwega tondũ nĩwe ũtũmĩte tũkorwo twĩna mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ twambe twĩre Ngai witũ nĩ thank you nĩ ũndũ wa gũkorwo twĩna thayũ na twĩna gĩkeno twĩna thayũ ũrĩa umanĩte na kũrĩ we tũcoke twĩre family maiganĩre nĩ tondũ Jehova ũrĩa ũraheanĩte Kiarie we nĩwe wacoka kũmweheria tuge nĩ twacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka waronie nĩ mĩega tũkorwo twĩna Kiarie ngatho iria ingĩ ngwenda kuoya rĩu mweke nĩ ũndũ wacio nĩ tũkoretwo twĩna ihinda rĩu rĩa kuma hĩndĩ ĩyo Kiarie agĩkorirwo atekũigua wega thikũ icio 2-3 arĩa mamũtangĩire nĩ tũkuga Ngai amarathime na aramaramĩrie mĩhaka nĩ tondũ wendo nĩguo Ngai nĩ tũkuona kũrĩ na kĩhoto kĩega rĩrĩa Kiarie athire thibitarĩ na agĩkua andũ arĩa mamũteithĩrĩirie hau agĩgacoka gũkua onao nĩ wega merwo nĩ thengio mũno Ngai amarathime nĩ ũndũ wa wendo ũcio rĩrĩa mũtungatĩri akinyĩirio ripoti ĩno atĩ mũthuri ũyũ my brother nĩ ehera nĩ oire ũhoro ũcio na ũritũ na agĩtũhe mũthenya wa ũmũthĩ na hamwe na ithuĩ nĩ tũkuga Ngai amũrathime mũno nĩ ũndũ wa igongona rĩu nĩ twakorwo twĩna inyuĩ kuma hĩndĩ ĩyo mũgĩũkire na hĩndĩ ĩyo yothe nĩ tũkĩonete ripoti cianyu nĩ irokorwo wega na kaũndũ karĩa twenda nĩ tũrona nĩ tũramũria kĩũria na mũgatũcokeria Ngai amũrathime mũno
harä må ndå å ngä korwo aheanä kä ndå gä ake thä inä wa igongona rä rä, andå arä a maratå heire ithandå kå rä rä nä harä må ndå å mwe å rerutä ire kå rä ha ithandå kå rä rä package ä yothe, na tå tinagä oneka njaga nä å ndå wa må thuri å cio. Nä tå rona arä wega tuge nä thengio kå rä o må ndå å kä te akaheana ciringi yake mahoya ona kaå ndå karä a gothe må ndå angä korwo ekä te thä inä wa bamĩrĩ ä no itũ ya ndũra. Nĩ tũkuona kũrĩ na mweke mwega wa kuga nĩ thengio. Ona ngari iria ciokire rũcinĩ nĩ ciokire na ciaruta wĩra mwega wa gũtwara andũ kũrĩa Kiambu na gũcoka. Rĩu na tũkaga gwĩtio maguta kana kũrĩhio ngari. Ngai wa muoyo arathime andũ acio, nĩ mũĩ maguta mena goro mũno mũno mũno, na andũ acio nĩ mekire ũhoro wa magegania. Nĩ tũrĩ na mweke mwega wa kuga ona rĩrĩa Cibũ twamũmenyithirie ndeto ĩno nĩ atwĩrire tũthiĩ na mbere, na no oige ũndũ ũcio ndũgwĩkĩka. Ũndũ ũcio nake nĩ wega kũmũcokeria ngatho tondũ nĩ atũheire ihinda rĩega na tũgĩkĩruta wĩra ũyũ nginya hau ũkinyĩte. Maũndũ marĩa mothe mekĩkĩte ona mũndũ akerwo